Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Күлдіре алапсыны көзден елшілер шыққаншы, ішіне тұтып шығи алмай қалдан тайып етқаншы. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Олы болар Хужа Насреддин. Олы болар Хужа Насреддин. Хәзір улы болар Хужа Насреддин. Улы болар. Міне шылай. Алмаз Хамзеттин. Кем күлдіре ала бізні арындыр азаптан, бұлытлы күніңі ертен құяшты азаттан. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Олы болар Хужа Насреддин. Олы болар Хужа Насреддин. Хәзір олы болар Хужа Насреддин. Олы болар. Міне шыншылай дұрыс. Қысқары бірақ, ешеті бітірмейлер тегінде руководство бар. Кем күлдіре ала бізні сүйіндір әшін шынлап, мәзәк кішілер көпкөбін күлдірушілер азырақ. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Олы болар Хужа Насреддин. Олы болар Хужа Насреддин. Хәзір олы болар Хужа Насреддин. Олы болар. Көптен өткересі қалған бойы белейді. Рәхәт. Әйбет, көклер. Кем күлдіре түгіл Нұреттин Ғалауи Салахеттин. Олы болар Хужа Насреддин. Олы болар Хужа Насреддин. Хәзір олы болар Хужа Насреддин. Олы болар. Мына деген. Достар, алқышлар мен қоршалығыз әлі бүгінгі кешеміздің деп қақырманы. Артист, сатирик, юморист, жыршы, язушы, публицист, композитор. Биюші екенін әйтмеске құшты. Әйтмейм. Татарстан қожасы Алмаз Хамзин. Алмаз абай, әйдәгіз әлі сөйлешіп алайық әлі. Сіздің білен, сізді yoratып келген көп тамашашылар. Мен сізге 5 сұрау берем. Міне шушы 5 сұрау бойға сіз бетінде татар эстрадасында һәм ғұммен халқыбызға тапқыр тілі Хужаға ұқсаш болғанға көре сізні татарның хужасы деп атайлар. Менә сезгә 5 сорау һәм тиз генә бер сүз белән генә җавап көтәбез сездән. Димәк, иң беренче сорау, иң нервыга тигән нәрсә ул ни?
Kim deydi? Kim? Kim? Sen? Indi nice gün meni tege gün sayın nice kalmaz abi. Niye sen de ezir misin? Tegelay bulay mı? Mene Buldu. Bu sorunu cevap buldu. İkincisi, sizni nerse yılmayırga mecbur ite? Mene yılmayırga mecbur ite. Mene şulay nerse yılmayırga. Ладно. Bu soruga bir doğru soru elbette. Mene baylar көп bitindi bizde hazırıyım. Şul baylarının alda turmuş, şul hatlı şap bulacak degen vaqzaları mene. Mene tegarab güləşə kelə billahi. Yılmayırga mecbur ite. Üçüncü soru, sizni nerse yılata ola? Meni nerse yılata? Yılata meni bilersin nerse yakın hem en kadirli kişilerin yaktı dünyadan gitüğü. Uksib yılıysı kele. Elbette şulay. Yakın kişilerin yoğaldığı her biri bizge var. Allah saklasın. Yakınlarınızını Allah Teala saklasın olmaz abi. Dördüncü soru. Kişilik dünyasında en mağanasız gamel sizin için nerse ol? Ol en ahmak diye beytirdim. Ben düzelttirdim. Ol soğuş. Soğuş bola görmesin. Tınışlık bulsun. Tınış bulsun kugubuz. Ahmak gamel şunandaz. Şu ömür içinde en zor şatlıklı vakıga. En şatlıklı vakıga mı? En şatlıklı vakıga benim bana özümün iş bolam. Buldu. Kız, malay, kız, hem iki ınığım var. Şimdi bana hazır tuğdu Seyit, Semine ınıklarım, pensiya çıktım sürtürge burunlarını deyip yazıp koydum. Kutluybuz sizni, kutluybuz. Elbette bir soru bilen gene Almaz Hamzin kibik unikal şahısını aşıp bitiru mümkün tugul dostlar. Bizning alda tolu bir kiş hem şu kiş boyuna biz anı şahıs bolarak da icatın da sizge aşıp birge aşırga tırışırбыз. Юбилейгиз bilen sizni Almaz Hamzin. Rahmet. Ну yarar ha. Olay tuguli uysa. Yaşlar. Min bitsini haman yarata. Davuşыңda bılbıllarga min bik ışata. Minde jırlım, minde sayrım sin akmışılı. Көңіліңе кіріп бұнам сайрар қыш бұлып. Зәй түнем масыл қышым, зифат алым жаным жанашым. Зәй түнем масыл қышым, зифат алым жанашым. Зәй түнем масыл қышым, зифат алым жаным жанашым. Zəy dönəm masılışım, istifat alım canaşım. Min bitsini haman sağınam. Hər gün sayını xəbər güttəm gitken yağına. Xətirləsin iskədi şırvırga şaqlarını. Minim көңілі başqalarga көзен atmadı. Zəy dönəm nasıl qışım, zifat alım canım janaşım. Zəy dönəm nasıl qışım, zifat alım janaşım. Zəy dönəm nasıl qışım, zifat alım canım janaşım. Zəy dönəm nasıl qışım, istifat alım janaşım.
Özüm hamanda Batlar yazsam, dağını yazsam Jırtıp atamda Özüm jırlayım, sen de jırlıysa Jırlap jırlamazsan doğaç bəxit kurmizse Zey dönem masıqşım Sıfat alım canım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım canım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım canım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım yanaşım Sıfat alım canım yanaşım Zey dönem masıqşım Sıfat alım yanaşım Sıfat alım yanaşım Zey dönem Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Алмаз Хамзин. Композитор Марат Хуснуллин, мында утыра. Марат күрен. Чәчәкләр белән. Biz bik uzak yıllardan bilen birge estradada işledik. Ne şu kompozitör bik көп популяр jırlar yazdı. Үзеңне күрсеннәр әле Марат Хуснуллин. Алкышлар дуслар, Марат Хуснуллин, Алмаз Хамзин. Бергә матур җырлар иҗат иткән ике шәхес. Алмаз абый, сезнең турда кич буена сөйләсәк тә аз булыр. Бүген сезне бәйрәм белән котларга килгән шактый иҗатташ дусларыгыз, сәхнә тулы, сәхнә арты тулы. Тамашачыларыгыз һәм алар арасында сезне хөрмәтләп килгән кунакларыбыз. Алкышлап каршылыгыз дуслар. Татарстан Дәүләт Советы ның фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе, Татарстанның халык шагыйре Алмаз Хамзин белән бергә җитәкләшеп бер авылда үскән сыйныфташы Разил Валиев. Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Гүзәл Азатовна Шәрипова дуслар каршы алыгыз. Хәерле кич, кадерле дуслар. Хөрмәтле Алмаз Наил улы. Сезне көтәбез. Беренчедән, сезгә Татарстан Республикасы президенты исеменнән бүгенге олуг юбилейгез белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм мәдәниятне үстерүгә өлеш кертүе өчен Хамзин Алмаз Наил улына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов үзенең рәхмәтен белдерә. Котлыйбыз. Моннан тыш Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Минимулла улы Сибгатуллин да сезгә үзенең җылы котлау сүзләрен юллады. Бу хатның да берничә юлын укып үтәсем килә, рөхсәт итсәгез. Хөрмәтле Алмаз Наил улы, без сезне күп кырлы талант иясе буларак беләбез. Конферансье, телевизион тапшырулар авторы һәм алып баручысы, сатир остасы, режиссер, шагыйрь, прозаик, публицист, җырчы, композитор. Һәм шунысы уникаль. Сез кайсы гына жанрда иҗат итсәгез дә, бу әсәрләр гаҗәеп дәрәҗәдә халыкчан булуы белән аерылып тора. Сезнең иҗат тормышыгызның иң актив чоры илебез, халкыбыз өчен гаять катлаулы булган 90-2000 елларда туры килде. Бу чорда сезнең тагын бер алыштыргысыз сыйфатыгыз, оптимизмыгыз, тормышны яратуыгыз халкыбызга зур таяныч булды. Чөнки сезнең һәрбер әсәрегез оптимизм һәм киләчәккә өмет белән сугарылган. Хөрмәтле Алмаз Наил улы, сезгә киләчәктә дә яңа иҗат уңышлары, исәнлек, саулык, озын гомер телибез.
Котлыйбыз сезне. Алмаз туған, алмаз дос, алмаз ауылдаш, алмаз мәктептеш, алмаз классташ, алмаз партадаш. Біз Алмаз Хамзин білән 11 ел бір партада отырдық мәктепте. Алмаз башта қолыны ұшатым мен. Мұнысы менен түгіл, Татарстан Дәулет Советі қызларынан сіңа. Мұнысы Алмаз Татарстан Дәулет Советінің рахмет хаты. Мұнда келер алдынан Фәрит Хайрулла улы Мұхаммад сеңа бик көп сәлемнәр әйтә кушты. Ул сине шул кадәр хөрмәт итә. Хәтерлисең дә синең узган юбилейыңда да килеп ул сиңа тапшырган иде Татарстанның ат казанган сәнгать ишеклесе дигән исемне. Һәммәмдә дә ул үзенең рәхмәт хатын җибәрде. Алмаз Наил улы Хамзинга сезгә Татарстан Республикасында әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге күп еллык фидакар хезмәтегез өчен ихлас рәхмәтемне белдерәм. Татар сәнгатының күп төрле жанрында иҗат итеп, сез меңләгән тамашачы йөрәген яуладыгыз. Иҗади сәләтегез, оештыру һәм һөнәри осталыгыз, сәнгати зәвыгыгыз әлеге уңышлы эшчәнлекнең ныклы нигезе булып тора. Үткен каләмегез, язучы сәләтегез халкыбызны алга таба да шулай сөендерсен. Сезгә киләчәктә яңадан яңа уңышлар, иҗади табышлар, нык сәламәтлек, күтәренке рухы, бәхет шатлыклар телим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәтшин. Мұнысы Алмаз тағын бар әлімінде. Мұнысы Татарстан Дәулет Советінің сіңа алтын медалі. Бұлары Дәулет Советі сөздері болды, қазір өзінің сөздерін айтам. Мен де айттым, Алмаздың кім екен, біз аның білен ғұмыр бойы бірге болдық, 70 ел бойына бірге, өзімізді біле башлағаннан берді. Мен түрлі жерлерде ерем, командировкаларға барам, барға сұрайлар бетіне, сен қойдан келдің деп. Аңлатам, біздің ауылыны бүтін жерде білмейдер екен, Ташық деген ауылын Төбен Кама районының. Аптыраға şimdi мен айтам, мен Алмаз Хамзин білен бір ауылдан дейм. Аңлашылды дейді шыннан соң. Мен шулай айттыр біз Алмаз. Мен шунысы 70 ел бойына бірге яшап, бірге өсіп, бірге ойнап, бірге ішлеп, біз мен айтайым әлі Алмаз білен біргене тапқырда, бір-бірімізге өпкелеп, бір-бірімізге ашыланышы бергені біз болмады. Ис кетке шылғады, ғажап. Біз бір-бірімізге шондай ұқсағанбыз, мектепте айткенімше бірге отырдық. Ол шиғырлар яза еді, мен жырлайдым ол вақытта, біздің хор бар еді мектепте. Ол ис кетке шәп рәсім ясайды, гармонда ойнайды. Мен аның білен ярыша шулай гармонда ойнарға үйрәргә тырыштым. Сабан тойларда көрәшәйдік, мәңгіл бірге ойнап үстік һәм менә шушы күнгә келіп жеттік. Хәтта депутатлыққа кандидат болып бергенде де мен Алмаздан айрылмадым. Біз ауылдан ауылға йөрибез, депутатлыққа мені құдалап. Алмаз сөйлей, жырлай, мен сөйлейм, андар ол сөйлей, ол жырлай. Бір заманына бір әбей шықты да сұрай. Олым, сіздің қойсағызын сөйлебізсің біз дейм. Алмаз айта, екеуміздің де сөйлағыз енді дейм. Şu onları taşlık avul degende olmaz. Bizning avul turunda hazır Yaponiyada da bileler. Sen onu işitkening barmı eken? Bundan bir neçe yıllık men Yaponiyaga bargan edim. Şunda bargaç sıraylaryny siz qaydan keldiniz dep terjemeçi bar endi bizning ýerде bir yapon kişisi soray. Men aytam mene Moskvadan uçup keldik samolyotdan. Moskvani işitken bar, ol Irak mı bundan qaysi terede boldy? Men aytam Moskva qaysi terede dep aytdim. Ol Qozon qalasından 800 kilometr künbatıştarak. Şulay men Qozon qaydasın oldy. Metan Qozon qalası ol Төбән Кама қаласынан 250 километрга көнбатыштарак. Шулай Төбән Кама қаласы кайда ул? Метам Төбән Кама қаласы Ташлык авылынан 10 километрга төньяктарак дидем. Менә шулай торып Япониядә хәзер безнең авылны беләләр. Чыннан да безнең авыл бик атаклы авыл. Оннан Алмаз Хамзиндә чыккан, һәм тагын Алмазларның күршесендә генә утыра яшәгән иде. Рифкат Валиев дигән кеше, без аның белән күптәннән тагын тулына очраштык. Ул аның өендә тора создатель космических кораблей дигән бик зур тамга билге. Ул космик корабльләр ясаган кеше. Безнең авылда Ташык Шаңгачтан Зөлфат Хакимне беләсез, Рафаэль Сахафиевне беләсез, Гамил Әсхәт Шыгырәле аны беләсез, Илсур Метшинне беләсез, Айдар Метшинне беләсез. Бөтенесе менә шуннан чыккан, шуңа күрә Алмазның кем икәнен белегез инде, аңлагыз. Алмазның эшләгән эшләрен санап бетерлек түгел. Ул хәтта мәктәптә 11-нче сыйныфын тәмамлаган вакытта Сочинениене шигырь белән язган кеше. Минем тарихта бүтән андый кешене белмим. Хәтта Пушкин да үзенең Сочинениесен шигырь белән язмаган дип әйтәләр.
Olmaz, әлі соңғы вакытта синең тагын бер бик зур эшең бар. Түбән Камада бик тә атаклы әдәби музыкаль берләшмә бар. Җидегән чишмә дигән ул искиткеч яхшы берләшмә. Аның инде тарихы бар. Һәм син шуның тарихына багышлап искиткеч шәп китап чыгарды. Менә Алмаз эшләп чыгарды. Югыйсә бу бер институт эшләрдәге эшләр. Һәм Алмаз моның өчен сиңа бик зур рәхмәт. Түбән Кама каласы һәм барыбыз да сиңа моның өчен бик зур рәхмәтле. Һәм ул китапның башына син мин язган шигырьне язып куйгансың, һәм ул шигырь менә укып карадым да, ул синең турда булып чыкты. Мин аны күптән язганым юк исә, юбилейга дип түгел. Җидегән дип атала ул. Аваз килә ерак-ераклардан, жан авазы, шырлар дәшәме, атым бүлгән шырда фида жаннар ил кайгысын бүлеп яшәде. Милләт дип утка кырдалар, кемнәрдер кабер казышты, ут эчендә бүген Тукай теле, ут эчендә татар язмышы. Уфукларны баскан кара төтен, бер таралыр микән җил белән, халыклар һәм илләр адашканда, маяк булды безгә җидегән. Бүлгәләнде кавым, илләр, җирләр, бүленми тик татша тәхете. Безнең хыял тәхет яулау түгел, безнең хыял халык бәхете. Бәхет эзләп халкым җирләр гизгән, татар һәр чак төпкә җигелгән, җиңелгәнне алдап була икән, орден медаль тәти җим белән. 7 елны кушкан җидегән бу, күпме язмыш монда кавышкан, тетри заллар, тетри мәгърур җаннар, без мәңгелек дигән тавыштан. Biz мәңгелек бары бергә булсак, biz мәңгелек туган җир белән, ялгыз чакта җанлы йолдыздай без, бергә чакта шанлы җидегән Алмаз туган. Мөхтәрәм кунакларыбызга зур рәхмәт, алкышлар белән дуслар, Затыйгали. Рәхмәт яусын. Кадерле дуслар, мен инде Разилне үзен җырларга өйрәткән, бүген җырламады. Мин аны өйрәттем җырларга, ләкин ул мине депутат итә алмады. Булмады. Гомер алды, әле барысы да алды. Шулай да минем Зәмирә булай. Разилгә дус бит инде багышлап, менә Токташ белән Мукамай дус булган әйбит. Алар Мукамай турында бик матур шигырь язган. Без Токташ чоры егетләре булып үстеләр. Аның шигъриятенә сокланып, горурланып, шулай итеп шигырь язып була микәнни дигән шикелле шул хәтле менә күңелләр җырлап тора торган шигырьләре белән үстек без менә. Шуңа күрә мин менә үзебезне Токташ белән Мукамай кебек сизәм һәм шуңа күрә Разилгә багышлаган шигырьне укыйм әле мин. Әлбәттә. Белмим әллә күпкә, әллә бик озакка, Армәңгә күрә алмамын, элек дөнья тоткан татарымның яна тагын бер кат үрләр яулавын. Бик кавым күп гасырлар үтә килә, игелек кылып гомер кичергән, үксезләрне җыеп барым бер зур илгә, кочагында сөеп көч биргән. Кем уйлаган шул рәхмәтсез җаннар сиңа тора бара бәла ясарлыйп, журтлы җирле иткән юаш газиземнең муйнына илмәк асар дип, кул шәрифләр биргән горур халыктан мин, кылгалиләр безнең бабайлар, Мөхәммәд ярларының шигъри уты кирәп, ялкынланган бик Тукайлар. Нигә шулай килеп чыккансың әле бу? Ни караган Ходай шул чакта, бөек илнең бөтен уңыш хәзинәсе дөрләп янган кайнар учакта, менә өйрәт вакшиләргә хәреф тану, менә күрсәт дәүләт үзергә, бишегендә чакта яланнарны шундук кирәк иде башын үзәргә. Бераз гына кызып киттем бу гаяе, гаеп эзлим бүтән кешедән, акыллы баш булгач ник дәшмибез соң? Куркабыз бит, җаныбыз ишегән, андый түгел идек бит без. Андый түгел, Җәлил кебек үстек, Токташ кебек бунтар йөрәкле, икебез дә бер үк буйлы, икебез дә шактый сәләтле, икебез дә кайнап тормыш учагында баш бирмәслек булып чыныктык. Нинди зәһәр ялкыннарны йырып, исән-имин килеш без чыктык. Мин фәкыйрен киттем үз юлымнан атлап, җырлый-җырлый хаклык турында, ә син шагыйрь, трибун шагыйрь һәр чагалда, шигырьләрең байрак кулында. Нинди матур булыр иде безнең тормыш. Якты юлда киртә булмаса, шул киртәнең артларында бәйсез килеш, усал этләр өреп тормаса, бер көн килде шундый яман хәбәр, җимергәннәр Тукай нигезен. Кемнәр ише? Баксаң үзебезнекеләр ди, сыкырап йөрде йөрәк көн узын. Токташым синең хәбәр әле исән һаман саклана, юбилейң кисәк искә төшкәч кенә халкың килеп сиңа сукрана, шигыреңдәге кебек анда юк кайнар.
Шауламилар бик усаклар, тирәүендә шомлы кәкре-бөкре куркыш, әллән инде ямсыз куаклар. Көннәр арты көннәр үтә тора, килә тора яман хәбәрләр. Шагыйрь белән түрә арасына тагын түрә сайлаганнар каһәрләр. Ул килгәч эшләр тамам хөртиләнде, битеп бара нәмәт бугат. Бер көн күрәм телевизордан зур бүләк ала теге түрә, юк оят. Белмим, әллә күпкә, әллә бик закка. Ахыр мәңге күрә алмамын, элек дөнья тоткан татарымның яна тагын бер кат үрләр яулавын. Андый түгел идек бит без, андый түгел җәлил кебек үстек, такташ кебек бунтар йөрәкле. Икебез дә бер үк буйлы, икебез дә шактый сәләтле. Хадиныкы кебек түгел, чалбарыбыз иде сәләпле. Икебез дә кайнап тормыш учагында баш бирмәслек булып чыныктык. Бинди зәһәр ялкыннарны йөреп, исән-имин килеш без чыктык. Бергә атлыйк шагыйрь дустым. Сафлартыгыз менә каралы, безнең бит күпләрнең ипи шүрлегенә менеп төшәсебез бар әле. Алмаз Хамзин. Алмаз Хамзин, дуслар. Дуслар, инде менә сүзләр артык, үзегез күреп торасыз. Юкка гына аны татарның хуҗасы дип атамыйлар. Юкка түгел. Хуҗа Насретдин кебек әйтәсе килгән тирән мәгънәле фикерен ул һәр вакыт юмор сатираша белдерә. Теле һәр чак төртмәле, күреп торасыз, шәнешкеле. Бәлки шуңадыр да ат казанган дигән исемне дә ул сыңлабрак алды. Хәер, ул бит әле ат казанган исеменнән үз теләге белән баш тарткан бердән-бер татар артисты. Бүгенге юбилей кичәсен дә Алмаз Хамзин теләге белән түгел. Юк, кирәк түгел миңа юбилей диде. Татар дәүләт филармониясының аңа карата булган хөрмәте, мәхәббәте белән уздырыла. Табигаты белән горур, күңеле белән бунтар булган, ләкин кешеләргә гашык җан бит ул Алмаз Хамзин. Аның үткен теле күпләргә ошап бетмәсә дә, ләкин аны яратмый мөмкин түгел. Аны хөрмәт итмичә булмый. Ул бит Алмаз. Ул бит Алмаз Хамзин. Һәм бәйрәм кичәсен исә юбилярның кызы дәвам итә. Аның канында булган сәләте балаларына да күчкән. Каршылыгыз әле. Популяр башкаручы Алия Хамзина. Саша бит, хәзер. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Әти, син каясың? Чыгасыңмы син, юкмы? Ярар инде. Хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә менә шулай итеп олылап, минем әтиемне хөрмәт итеп зала тутырып килгәнегез өчен. Бетеш, мин сине югалттым. Әти, син туган көнең белән мин сине бик каты яратам дип бүген әйтеп тормыйм инде, әйме? Бик хөрмәт итеп килдем бүген, бик яратам дип әйтеп тормыйм бүген в общем. Чөнки бу арада бик күп әйтелде мондай сүзләр. Яңа сүз түгел, әйме? Яңа сүз түгел, әйе. Менә хөрмәтле тамашачылар, сез бит инде килгәнсез. Әтине туган көне белән котларга, ләкин сүзләтә котлый алмыйсыз. Минем дә теге сүзгә байлыгым юк. Әтидән күчмәгән инде ул андый талант, шуңа күрә менә бу ике кимчелекне каплый торган бер ысул, бу җыр инде. Әти белән без иҗат иттек җыр. Котлыйбыз дигән әтинең сүзләре, минем көем. Һәм менә шул җырны сезнең белән бергәлектә җырласак әйбәт булыр иде. Менә кушымтасында бу җырның мин сораулар бирәм. Телибезме? Сез җавап бирергә тиеш буласыз. Телибез. Мин сорау бирәм. Котлыйбызмы? Сез җавап бирергә тиеш буласыз. Котлыйбыз. Ярыймы? Менә мин кулны менә булай торып сузган сайын сез җавап бирергә тиеш буласыз. Ярыймы? Менә шуны эшләсәк әйбәт булыр иде, әтинең күңеле булыр иде. Әйме? Эшликме? Әйдәгез. Сезнең бүген иң бәхетле көнегез. Шундый көннәр тагын сезгә тагын бик күп телибез. Телибезме? Телибез. Котлыйбызмы? Котлыйбыз. Әйдә тагын бу теләкне бердәм әйтеп карыйбыз. Бергә. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Котлыйбыз.
безгә тазалык. Озын гомер иткән чакта ул иң кирәк зур байлык. Телибезме, котлыйбызмы бергә? Котлыйбыз, әйдә тагын бу теләкне бердәм әйтеп карыйбыз. Котлыйбыз, 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 котлыйбыз. Шуны хәлләнеп әйтәләр, хәтта алкам төшеп китте, күрәсеңме? Һәр икенчедә төшсен инде, яме катырак чыгыгыз. Сезнең янда дусларыгыз һәм дә туганнарыгыз. Шул дусларга, туганнарга хәйр факта булыгыз, әтияме. Телибезме, телибез, котлыйбызмы? Котлыйбыз, әйдә тагын бу теләкне бердәм әйтеп карыйбыз. Котлыйбыз, 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 котлыйбыз. Телибезме, телибез, котлыйбызмы? Котлыйбыз, әйдә тагын бу теләкне бердәм әйтеп карыйбыз. Котлыйбыз, 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 бергә котлыйбыз, тагын котлыйбыз. Менә шулай әти. Сине ни хәтле кеше ярата. Менә мин сиңа сокланам, әти. Менә син иң. Бик зур рәхмәт сезгә. Котлыйбыз! Рәхмәт. Алия Хамзина! Менә котлый көмешләреңне кыеп йөрисең син. Сәмме сеңлем? Сәмме. Алия Хамзина алкышлар! Минем Сәминә белән Сәид беләннәр. Җәмәгать беренче тапкыр сәхнәгә басулары. Роза, сәлам. О, минем кызым килгән. Тотырга килдеңме, кызым? Мә сиңа. Рәхмәт, Роза. Ана минем. Исән булам. Монсы Сәид, монсы Сәминә, менә минем чык. Мотор. Бераз төшереп алыгыз инде телефонга. Ай, рәхмәт. Булар ничек әле кыюсынып, нитеп менделәр әле, булар шаккаттымы, ха? Буларга зәдәрт керә башлаган. Ярар. Төшәсегез килмим әле. Ярар. Сәхнә шундый җир булды, Алмаз абый, меңгә төшәсе килмәй. Шулай, менә Шундый, шуңа күрә мин дә атлып килеп чыктым. син дә алардан яшең буенча зур түгел булган. Вес буенча. Вес буенча. Вес буенча, яшь буенча әз генә алырак. Вес кына. Әдрәк мыекча башлаган. Бар, ширтә башла. Алмаз абый Хамзин алкышлар! Хәерле кечләр, исәннәрмесез? Сез мине күрергә шатмысың? Кая гына килеп кермәшләй, син генә җитмидер дип каршалалар. Алла, шуннан да уйлап отырасыздар инде, Рифатның нинди катнашы бар икән инде, Алмаз абый монда яшьтәшләре, классташ, мин бала чага инде, шуннан да Алмаз абый әйтмәшләр, алардан ерак китмәгән, шуннан да чөнки без минем буын, безнең буын дип әйтәм инде, Алмаз абыйларны, биш мунча ташларын, биш татарларны карап тәрбияләнгән, үскән буын буларак инде. Мине дә чакырдылар, Алмаз абыйның белән бергә гастрольләрдә дә булгалагансың, аның тәрбиясендә алгансың, шуңа күрә котлап кит дигәч, һич каршы килмәдек, килдек. Шуннан да мин бала чага шикелле йөрсәм дә, мин үзем такты әти кеше. Минем дә малай бар, 2 яшь ярым булып килә инде. Әтиләр кебек буласы килә инде үзем дә. Кырсаклар киереп йөрисе килә. Кырсакны әллә кая киткән. Юк. Эчемдәге тышымда. Бүтән әйбер тышта. Малай шуннан да 2 яшь ярым булып китте, сөйләшә башлады, малай тел ачыла. Баштан кытайча ачылды. Тинкин чаң паң чоң чоң дип менә сөйләшәдер. Хәзер инде татарча сөйләшә. Әле садикка урнаштырдык. Урнаштырдык түгел, садикка белешә башладык. Ул 3 яшь тулганда гына садик белешәсе түгел икән. Туу белән чиратка язылырга кирәк булган.
Біз бардық, мына ширатқа yazылдық енді, бір 4 жылдан алабыз деділер. Шол бір 7 яшьларда садикка кетсек, анда нық қана бір 5 жыл үйрейінді ол. 12 яшьларда мәктәпке барсақ, өсәйінді шулай аптыраған. Малай білен бірге өсәбіз, екеу. Әлі садикында біздің тиредегіне 2 садик бар, ikisi de орыс садигі. Метен берар, бізге татар садигі керек, әзгіне ертірге болсын, мәнелекен татар садигі болсын әлдіп, татар садигіне барып кірген ек, здравствуйте деп қаршы алдылар. Метен рәхәт екен мұнда, татарның шық әріфі де қалмаған. Мұнда тәрбиеші болып ішлеуші апалар, қызлар жоқ мекен залда? Бес шумныға қойды қызда. Бардыр. Міне садикның қызықлығын сөйлеп өтәсі келе. Біз садикка бардық. Анда мені де шақыралар. Метем, нешлеп мен барамсың, әнесі біліңіне барығыз да орнашық. Йоқ, заведующий әнесі әтесі де келсін деп әйттілер. Баланы текшілер енді қазір. Правшамы, лившамы, сөйлеша білемі, сони білемі, оқи білемі, яза білемі, косинус біле, катангинустың ғына сұрамайлар. Міне аттестаты, міне военный билеті деп күні шығарып көрсетмәдік. ФСБ-ға шкәкірәді ерсің. Тігі кәштім керек, мұнды ғамаш керек, тігісі керек, бұсы керек, список тұтырттылар енді. Біздің уақытта енді монқағақ масалалар ек. Қазір онда әлі әлі бала садикка орнашмаған, ремонтқа деп 1000 жарым ақша алып қалдылар. Әлі бар, әлі yok әлемді. Шол садикта отырам коридорда, әнесі білен кіріп кеттілер. Манда бала шаға пата-пата-пата-пата-пата-пата-пата. Үстеніне ермелер индандағы балалар. Бірсі живашке абыштырып кеткен, бірсі шеметті, бірсі тибіп. Мені шол охранникті ойлағанлардыр енді. Гәуде позволяет бейт. Отырам үш шәулемнен өзім қорқып, ертеңгі сағат 10-11-лер тирәсі. Балалар, 4-5 яшьләр тирәсіндегі балалар ойнарға шығып баралар енді. Жетекші апалары, шонда тәрбиеші апалары енді кейіндірі. Лейсан одел, все, давай выходи. Артур, ты тоже давай, все. Денис тоже вышел, айда, все. Айда, кеттік. Мен отырып тұрам, бір бала, бір 4 яшьләр бардыр енді. Шүгәләп отырған балақайым. Ботинкасын кие алмай енді. Маштыр нәрсе. Сала кие, кири тыға. Зарлана енді, шабыр тирге батып еткен. Әйтерсің, оның үстінде кредит, қатын, яшесін яшаған кіші жекеліндік. Мұқыр міне ботинканы бәрі, кири тыға. Бүттін бала киініп шығып етті, бұл бір үзі қалдық. Тәрбие шапасы түзмәді. Ну, айдар давай енді тезірек сеңгіне. Ашықтырмәлік. Ботинка келмейді. Апасы келдейді, болуша тарта апасы. Ауырдырасың. Күш қалларла ботинканы кидіріп күні бітіргенлері, апа ботинка дұрыс келмегендік. Шынында ектибар етіп қарасаң, солы оңға, оңы солға келген. Салдыру тағы да ауыррақ болды. Но көз құрқа қол ішті дегеннен күш қалларла жайлап салдырып, яңадан матур еттіріп күні кидіріп қойғанлар еді. Апа, бұл ботинкалар менікі түгілдік. Сіз онда тәрбиешінің yüzін көрсеңіз, мен онарға яшын аттым әлі деп тұрам. Көзінің оқларығына қалдық. Мен көші бірақ отырдым. Менің ботинка дұрыс келді мекен. Алла сақласын. Мен сонда тәрбиешінің сабырлығын, төзімлігін аңладым. Ол бүтін эмоцияны өзіне жұтты да, шолай міне айдар, қазір өзіңнікін ізлеп табамыз дей. Өт артист. Салдырды ботинкаларını салдырып қына бітіргені, бұл малай. Апа, бұл ботинкалар менің абайнықы әне яны меңа кедіртәдік. Мен қорқудан бұл айтып қойдым. Автоматически, так-то мен өзім мұсылман. Мейтем айдар сау бол достым. Ақырын ішек бітер екен мұның. Апасы енді бұл елі жәлләп тұрмады ботинканы кейдіргенде. Көтерәлік, постоянно сенің білен келші, чол, тартып, деп көне қойды бала. Ол да енді қорқу хисігіне қалған еді, ауыртылар ұнытылды. Қая пальталарың, кетір пальталарың. Пальталар мұнда болырған пеш, қадырмыда. Зәңгер пальто тоғып кетіріп қойдылар да. Қая биялилерің қой. Биялилер юғалмасын деп ботинкасына тыққаны емдейк. Шығып та кетіп болмай, дақанса қарайса да келек. Ақырына қатлы қарап отырдым, шындай мейтен мәзәклерін шыннан да қойан шыға екен, кімдер ойлап шығара екен деп ойледір. Алмаз абайларын қарап, мұнша ташларын қарап, қойан шылай. Шыннан да барлық юмыры да, мәзәгі да, шайаруы да тұрмыштан шығадырын жәмәғат. Шуңа көрі тәрбиеші болып ішлеушілерімізге, оқытушыларымызға, бізді тәрбиелеген ұстазларымызға да алқышла бастақ бек орынлығына болырдыр деп айтасы келе. Һәм енді бір дәртлі жырда жырлап бөлек етіп кетік. Менің өзімнің стильға торы келе тұрған, қышыттына тұрған жырларымыздың бірісі қышытқан шып-шығы деп атала. Түгел болса түгел қышытқан шып-шығы башқасы.
Абый болса түгел. Баса түгел абый. Мында шундый рәхәт җәмәгать, шын юбилей шикелле бара бу. Ашап ичеп кенә утырмыйбыз. Әйме шундый рәхәт, шундый күңелле. Җырларны бу табрак җибәрделәр ахыры. Кыш яткан чыпшыгы дигән бик дәртле генә җыр булырга тиеш шунда. Әгәр алай итмәсәк, мин булай басам да. Менә бит. Кәефләр күтәрелеп китсен өчен бер Алмаз абыйга тагын бер алкышлап алыйк әле дуслар. Ава! Синдәй утлы, синдәй шуклы булмаган бер күргәнем. Başlarımı eğlendirdin, canıma ut üreledin. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığı. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığı. Yüzlerinde kıyaş miken, elle ay nurlarımı. Uğrundan kupkan yürek, anısın urlarımı. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığı. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığı. Sen benim bәхет kuşummu, erini sağışım miken. Kışıtkan şıpşığın süye, elle yalgıştım miken. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Seni gördüm şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Şırık şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Sen kışıtkan şıpşığın. Rifat Zaripov. Bek zo'r rahmat, bayram bilan. Rahmat. Rahmat Rifat. Bu şirgil senin haqda kibik Rifat. Dostlar, devam edemiz. Zeytuna, Gülfiye, Elfinur, Gülyüzüm. Kızlar, siz indi optirab turasizdir. Bu kızlarning Almaz Hamzinga nindi münasabati bor ekan deb. Albatta bu kızlarning Almaz Hamzinga bir nindi de münasabati yo'q. Almaz Hamzinning haligi qizlarga münasabati bor. Bu kızlar Almaz Hamzin ijod etgan jırlarning geroinalari. Endi ig'tibor etgansizdir. Do'stlar, bir tek o'lg'ina xotin qizlarga qarata ana shu qadar teran tuyumlov bilan, nishka his bilan motor deb jırlar ijod eta oladir. Endi ul mag'ayin har birsini jir yozib azoblanmayim, borisini birlashtirayim deb bek motor jir ijod eta. Tatar qizlari deb atala ul ana shu jir bilan sahna dasturida Ilnaz Bax. Alqishlar bilan do'stlar.
Үттесің, инде үттіп кетесің, қарап қалам артыларыңнан қалмыны хал етесің. Көңілім бұла көзлеріңнің миңа түссе қарашы, сенің қарашы менікінен 3-4 адым арасы. Ай, татар қызларым матур. Ай, татар қызларым матур. Ай, татар қызларым матур. Ай, татар қызларым матур. Аяқ қызлар бар ма мұнда? Bir kız kalmadı. Halleriniz neşek. Ana orta oturalar kızlar. İsminin işik tatar kızım min ağın aytalı. Birrevge de aytmez idim, aytıp gene öteli. Yılmay elzin, har yılmay bir yılmaysan şul jiter. Sihirlengen mehabetim yarıp sina gider. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, Kazan kızlarım matur. Ay, apaları da matur. Ay, ebiler de matur. Kızlar. Jırın kul şabatırgan urunu Almaz abiga bayram bilen kıtlap şun köngülden. Үтесің, инде үтіп кетесің, қарап қалам артыларыңнан қалмыны хал етесің. Уып жетіп әйтім мекен, юғып кәлер ярамаз. Мен яратам сені дейсем, бәлкім мені яратмaz. Ay, Kazan kızlarım matur. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, avul kızlarım matur. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, Kazan kızlarım matur. Ay, tatar kızlarım matur. Ay, Kazan kızlarım matur. Tatar kızlarım matur. Rahmet. Былай тұрып енді көптен бір қайда қол шапқанлары жоқ. Рахмет, Қазан. Бек зор рахмет. Әлбәттә енді Алмаз абыйға келешекте тағы да шундай өзінің матур юмор әсәрләре белән, матур җырлар белән безне һәм халкыбызны зак еллар сөендергә Ходай Тәгалә озын гомерләр бирсен ие. Алмаз абый бәйрәмең белән. Иншалла, рәхмәт. Амин, шулай булсын. Илназбах. Рахмәт. Әти бір күн тальян алып кайтты. Ул тальян шүйдә күпме эренеп торгандыр, белмим. Ләкин өйдәгеләрнең берсе дә аны кулга тотып карамагач, көннәрдән бер көнне әти тальянны тотып ишектән чыгып барганда, мин әллә нәрсә шунда. Әти калдыр, өйрәнәм мин аны, өйрәнәм дип алып калдым шул тальянны, ди Алмаз абый. Әллә нинди уйный белми торган гармон, тальян булды бу. Мин әти кайткан вакытны чамалап гармонны алайдым да тәрәзә каршында, рәхәтләнеп тартам теге тальянны. Шуннан әти кайтып керә дә, имеш әти күрсен, әти өчен тырышам. Әти кайтып керә дә өйдәгеләрдән сорый, озак маташамы дип сорый. Өйдәгеләр минем тальян акыртуымнан чисты туйган. Озак маташа диләр. Шуннан әти әйтә, ярар, арыгансыңдыр, бар, бүгенгә ял ит дип тальянны алып куя. Шулай айлар дәвамында интегә торгач, көй чыга башлады бит. Инде тальян бурычын түләдем дигәндә генә әти хромка күтәреп кайтты. Хромкада бер ай эчендә өйрәндем. Инде хромкада өйрәнгәч, әти кызып китеп баян күтәреп кайткан. Инде баянда да уйнарга өйрәндем ди. Әнә шулай иттереп ул тальяннар, гармоннар, баяннар да уйный, моң дәрьясына кирип китә. Әнә шул моң дәрьясын иңләп, буйлап йөзгән чагында иҗат иткән җырларының берсен тәкъдим итәбез. Татар җыр сәнгатендә популяр булган, хит-парадлардан төшмәгән, сез яраткан җыр Миләшкәем, Зөлфия Минхаҗова.
Мария Минхажева. Бик зур рәхмәт. Авторлар. Алмаз Хамзин, Мөхтәр Минхажев, жырның авторлары. Бик зур рәхмәт, Алмаз абый, сезнең матур жырларыгыз өчен. Киләчәктә дә иҗат итәргә насип булсын, яшәргә, иҗат итәргә дәртегез булсын. Рәхәтләнеп эшләгез, рәхәтләнеп яшәгез. Киләчәктә дә әле бәлки яңа җырлар туар дип өметләнәбез. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Кетмешә тұр әлі. Сіздің кебек жыршылар болғанда, сіздің кебек композиторлар болған вақытта әлбәтте язарбыз. Менә бу миләшкәйім ничек әлі мен сөйләгәнем юк, аны сезгә ничек итеп барлыкка килде бу жыр тексты икәнен сөйләмәдем. Минем әнинең әнисе бар иде. Ул безнең түргә, безнең үй алдына, үй каршына утыртты, рәшәткә эченә миләш. Ул утыртты булай ди: "Энем, менә бу миләш бик матур булып үсеп китәр. Мине искә төшерәсең", диде. Менә шул миләш бик матур булып үсеп Нигәдер безнең авылда бердән бер миләш кебек булды ул. Аннан соң картайды инде ул, ләкин шул арада бөтен авыл миләш белән тулды. Беләсезме? Ул картаеп без аны кистек инде. Аннан соң ләкин җыры калды. Менә шуңа текст язган идем. Менә шуны җырлап йөрисең һәм һәр кешенең күңелендә үз миләшләре. Шулай бит. Сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Hayırlı iş Almaz abi Hamzin. Ya sen şundadır mı? Sen yanında ahırdan arak çıkarayım da. Sen var bugün saklanın. Urundun yok senin bunda. Urunduk burada tiyiş. Oturup dur. Benim şakası kiriden tövül bit ol. Beni çıkarasın geldi mi? Urunduk kere gidiyor sen. Bana kere urunduk kere. Almaz abi. Bana senin de bunda yazılan sen Tatarının hocası. Ben yazmadım ana. Kim yazgan? Halk yazgan. Halk. Halk sözleri Almaz Hamzin Tatarının hocası. Nasreddin'i hocası, mullası, bütün nersesi. Sen Tatarının nujası. Almaz Hamzin şunun için. Almaz abi, iki dost ahir yaşayanlar evet. Bütün dostlar bulmagan, o sizin bilen bizim yine dostlar köp. Bunlar ikisi yaşında birisi, bunlar bağlar bakşasınlar birge, birinci klasta partide de birge, unlu bitirirler birge, armiyada birge. Hatunlar gına özge. Nigalay. Anam nus. Birge. Anam birisi din yoluna basar tübetekiye. İkincisi benim sımağırak indim bala bol. Hatun kız güzel pırılıp karı. Matur maşına uzup gitse tutu ardından şaba. Ne sen beni karam edip bilesin bellesin. Gel aşayıp gel. Nasıl? Bala bol degende tige din yoluna baskan dostu yanına Jumak'ında kilgen. Eyteyken, karel ahir. Selam oturup şey işkenler, ne nuja? Buna sen etkensiz. Bulay, sen bugün meşitke barasın mı? Baram. Karele, benim sana bir kızır var. Eytsiyle, no sen eyt, ütüsüm deyip. Ütüm, benim bütün dost yok. Конечно, alaysa bulay. Mulla abzina zadirci, после namaz. Nik, minanın hatını bilen güle ettim. İsti bize kaydıp kırmasın. Ah sen hayvan, bulay diyecek. Sen abi şal. Bulay bütün bunu bir kelime. Şu bitti. Namaz bitti. Bu Mulla abzinin başına eğlendire başlıyor. Peygamberler tarihi sırrı, ul ayetini, bu sureni, sakadarından Hazret'te sizine. Karalınım. Şüttün ne payımın niksiminin başına eğlendirip oturasın ya. Ey Hazret. Aldı da bilmeyeyim. Aldarga jiyingan da yok idi. Benim bir divana dostum var. Şol sırada ul sizin hatınınız bilen güleydi. Mına şol papırası. Ey enim. Ul sin divana. Benim hatın ülengeninde 5 yıl. Ul senin hatın bilen güleydi tırgandırdı. Yok, bu siz yatıp tügeyin mi? Yok, ben onu kırıp gideyim ya ben. Yara. Yara kırıp gideyim. Rahman Ramazan. Biz şimdi Almaz Hamzinlerini karab, alarga aşlarga durup saklanga çıkan kişiler, ihtibarınızı uzak almayayım. Birinci mezak buldu, iş mezak sileyim, üçü bitti. İkincisi, polisiya zvanok, telefonala, narad jiberile, barıpçalar, tekşireler, doklad. İptaş полковник, ne? Mında bытовуха. Что значит бытовуха? Mında bir 38 yaşlı kadın, irinin başına 6 tapkır tava bilen sokkan. Nik? Свежий yugan idenge ayağı bilen baskan işin. Еще
Ничего, мужик өлім қалындар, көбіға жібердік. Қатыны құл қалдыңыз мы? Юқ әлі, нәрсе кетесіз, иден кипкенні кетеміз деп айтты. Сізде бедені Алмаз Қамшин юбилейінен идір кетесіз қазір. Үшіншісі бұлай. Давай, дұрт болсын. 2010 ел, үсті қырлық болды енді, 45 градус шілі, бір әбейін ауылда күләгәздеп, үйге кірі, тәрәзәсіз бүлменің барып ешігін ашса, тегінде күләгәде уже келін ята. Чем мать родила, анадан тума. Астағафирулла, келін бәпкем, нештеуің бұл? Кейістіңе? Мен кеген, нәрсе кеген бір нәрсең yok. Әлі яры ішті мен аштым. Шында қайнатан ашса, күршілер ашса. Күлмәк кеген, енді күлмәк бір нәрсең yok. Мәхәббәт күлмәгі бұл. Плати любви. Ах, имансыз, астағафирулла. Түкірініп шығып кете, кеш бабаң қайтып кіре. Шул ішін ашып жіберсе бабаң, әбейін ятқан мәхәббәт күлмәгінен. Чем мать родила? Сіңесі башыңа той типтім әлі. Қартайып нәрсе ақылың. Үстіңе келі яры мен аштым ешекіне шында бүйтен кіші ашқан болса, мен кеген. Нәрсе кеген бір нәрсең жоқ. Күлмәк. Менде күлмәк. Мәхәббәт күлмәгі. Сын кеген, үтікләп кере қаны деп айтты. Әлік ауылларда 9 унар бала, классларда 30 укушы, 2-3 класс, Алмаз Қамшин шундыз, алар енді шынгелешеде оқандар, зур ауыл, балалар көп, алар бір класстан да чөтлі бүтінісі, талантлар. Еміне госраспределение оқытушы қайта енді, Красный Москва духи, секел тұрана кремплин күлмәклерден, ол енді свежий, методика бойынша ғына. Әтігінде балалар шук, атнаға бір мұнша болса ол да, бақыт. Атнаға 2 атнаға бір болса, повезло. Қақки өне, тірлік қары, абиыңлардан қалған күлмәк, бір малайына оқытушы дневнигіне яза. Әтігінің атасы күтуші, әнкесі даяркы. Бұл 9-ші бала. Сәлимнен нашар искеле. Сәлимні юындырығыз. Дегенде атасы yazып жерген. Сәлимні есіне бермәгіз, Сәлимні оқытығыз. Мен Алмаз абыға бағышлап, мына шушы бик матур шиғыр бар. Чөнки алар бір ауылдан бик таланты кішілер шақты шыққа, мына Ғамил Асхадулла, мында бері дәліп, сіздің қаршығызда Рафаэль Сахабиев, Разил Исмағилович мына қаршығызда болып кетті. Зүлфат Хаким, алар бүтінісі бір мәктепте оқыған балалар. Әбет. Ауыл араларының әлден зұрту кішен, бір зұр ауылда оқанша. Бұл шундай шиғыр. Сіздің барыңызына болашақларыңызға қайтып келесіз, яме? Анда рахат, анда матур, анда сотовый телефонлар yok, анда барсына қади. Эх, Аңға Бәндабаев. Ума шашап, түпсіз ұштан киіп, чапай уйнап шия тауында, әбиләрінің әкиятләрін тыңлап, 11 малай үстік ауылда. 11 малай үсті күзішіп, бұрын қанатшып суғышып, сыйық тал шыбығын ат етіп, мәңгі айырылмасқа ант етіп, 11 малай үстік ауылда. 11 малай үстік ауылда. Ағайлардан қалған бишмәт киіп, бірге ердік аулақ үйлерге. Жырлап берді бұрам яңғыратып, баламыш кендеген күйлерге. Бір-бірімізге қызлар демләшіп, бір-бірімізден азырақ күнләшіп, ерек сірімізді хат етіп, мәңгі айырылмасқа ант етіп, 11 егет үстік ауылда. 11 егет үсіп бойға жеттік. Мыйық тұрларыбыз қарайды, ағайлардан қалған бишмәтлер де сыймый башладылар, тарайды. Катом кынасып жилкеге, біз қайтырбыз дейіп ертеге, хиял қанатларын ат етіп, хаттар yazышырға ант етіп,
11 яшьтәш киттік ауылдан. Тек бірізден бара аламыны, yol салырға шыққан юлшылар, 11 якқа кетті. Yollarыбыз ғына оңсынлар. Сырасағыз біздің қақларда, 11 яқларда. Her kim huzurunda bik kirek, hatlar yazışular, bik sirek. Нәрсе айтымынды тағында. 11 малай үстік ауылда. Эх, сағындыра екен барсы да. Юбилей мені Алмаз абай. Раиль Садриев. Рахмат. Алмаз Хамзин. Легенда. Рахмат. Татарның асылылары, рәхмәт. Бәйрәм кешесін дәвам итә. Татарстанның атказанан артистлары Фәридә Алсу Алмаз Хамзин иҗат иткән Әтиемә дигән җыр белән. Biz barımız sinar
Фәриде Алсу. Алмас апай. Зур рахмет сиңа булганың өчен. Алмас Хамзин, әтиебез. Фәриде Алсу. Қыздар қалдырығыз Алмаз абыйны берді. Чөнки хәзер Алмаз Хамзинны құтлар үшін сәхнәбез түріне залда отырышы. Шулай ук сүз ұстасы, шулай ук юморист, шулай ук сәхнәдәшті. Дусты, сіз яратқан Шәмси Закиров қаршы алабыз. Біріншіден ең зор рахмет Қадим туғанға. Артист кішіге бір жылы сөз жете, мына Алмазны шошылай зорлауғыз үшін, филармония есімінен шошынды зал тұтырып, халық келген үшін рахмет туған, сенің болғаныңа, сенің яшағанына, сені әр уақыт тезірек түбен сетірге маташтылар. Біз аны сезіп яшадық бетінде, ләкин сен алардан үстін үйдің, һәм шулай үстін болып қал. Рахмет Қадимге, молодец. Рахатлана Шәмси, бірінші тапқыр шушы хатлы халық көргеніне. Рахмет, жиғансың, рахмет. Қазір сенің әсерін оқиым. Имгәк деген әсерің шыққан емі Қазан отларында 11-ші еліне. Сатиры хикаялары конкурсына берген ең пішен базары деген. Шуны аннан соң Яңа базар деген китапқа бастырдығыз Қазан отларында. Қазір шул хикаяден сүзімтәсін генә оқиым. Аны қазір Задорнов сыманырақ. Сейчас готовьтесь дебейме оқи башласаң, таң атқан шоқырға керек, чөнки автор бик күчле. Менә шуңа күрә мен үземчә оқыйм, қысқартам, үстим, қалғанына сен жауап бересің. Чөнки автор ол. Нәрсә сөйләсәң дә Зариф шулай бит авторы булгач. Имгәк дип атала Алмазның бу әсәре. Имгәк ул гарип кеше инде. Ул физик гарип түгел. Туганнан бирле әти-әни саңа имгәк дип исем кушалар ул балага. Чөнки бер эш яратмый, укымый, эшләмей. Аның бүтән уе менә шул жал итү, ашау. Һәм аның инде кичкенәдән хыялы була. Президент буласы килә. Президентның дәле Сочида диңгез ярында яшисе килә. Һәм матур кызлар белән пляжда ял итәсе килә. Укымый. Укытучылар нишәсеннәр инде. Һәр класстан күчереп баралар балакайны. О имгәк белән имгәк интек мектеп 1-дән 11-гә кадәр барып җитә. 11-нче классны бетергәндә бөтен авыл укытучылары җыелып моның өчен җыга бирәләр. Бу имгәктән котылыйк. Мәктәпнең авторитетын төшермәк дип. Һәм моңа башка иптәшләре белән бергә аттестатны тоттырып чыгаралар. 11 елга бер китап укымаган имгәк урта белемле булып чыгып китә. Нормально, шулай бит бездә андый имгәкләр менә монда залда да шактый, Аллаһка шөкер. Шуннан берсе мин. Шуннан соң хәзер бу имгәк бит инде әйтеп торам, президент буласы килә. Ничек булырга президент? Укып кына президент булып булмый. Институт бетергәннәр анда муре. Хрущевскә төшә. Көтүчелектән генсикка менгән кешеме, ботинкасын салып, Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасында күрсәтермен мин сезгә күскине мат дип урысча сүгенгән президент безнең. Ник булмаска мин көтүче булам ди һәм авыл көтүен ала бу җигет. Узак сөйләйм, шуңа күрә җыклап утырсагыз да була. Раил җыңлатты, көлдерде бит сезне, Рифат та көлдерде, ә мин җылатам һәм җыклатам. Менә шуннан соң бу имгәк көтү ала авыл көтүен. Көтүгә беренче көнне үзенең иң матур кәчтен шалварларын кия, күлмәкләр кия, кулына бер мәртәбәдә мәктәпкә тотып төшмәгән өр-яңа портфелен тота. Ул кол селкәнмәй, көтү халык бит сыерны хәзер кибет җанна җыйны. Көтүне җыялар, кырыклап сыер, пешәнне калып сыра кирәк, сул кулын шулай селкеп, он қолны сілкітмеше, ауыл урамы буйлап имгәк көтү артыннан түсіп китә. Кибет қашында тұрушы алқашылар шақ қаталар. Қара нишек бара?
Әлі кімдерге шаған бұ? Өт әлі кім бұлар әрі дейлер. Мескен имгәк түсіп жетеді, бүттін сыйырлары таралы бітәлер түш жеткенші. Қайсы люцирна басуына кете, қайсы бұршақ басуына бірінші сүйіне қайдып кете, екі сыйыр су ішем деп сазлыққа кіріп бата. Міскінлеріні тасарак тракторы білән шып тартып алалар. Шулық күнні имгәкні сыйыр күтуінен қуалар. Ярарды имгәк айта, мен жоғаласы кіші түгіл, кетем Қазанға. Бүттін жүнлі нәшәл үстігі полицайдан күтәрілі. Полицайға бара, алалар, урта білімлі бейді. Мұнда ауылдашы жәудәт білен бұлар, охранаға орнашалар, шәп, киім кия, новы киім білі ауылға қайтсам, бүттін алқашлардыр қалтыры енді деп ойлап, 2 күн гөнәшлі, 3-ші түнні дежур тұрғанда бейді, звонок келе, кивет басалар. Сигнализация шли башлады, срочно вызовқа деп шығарып жіберілер. Мүміскен 2 жұқылы кіші, жұқылы ұяулы шығып жүгірелер, жәудәт абай сеймі отырар өлге, шабалар Қазан ұрамы бойлап, Қазанны шығып жеткендегіне естілеріне түші, қой сорамдан ені кебіт жанасың. Сұрарған ұтқанлар, 2-ші күнні ғұмірде полицияға ішқалмасқа деген приказ біле икісінде іштен қуалар. Ярарды емгәк әйтті нәрсе полиция болып, кіші болғаншы, мен лучше жыршы болам. Оны жыршылар қазір нешек кәжей. Енді қибатлы машиналарда жүрілер, нешек емі қатты жыларда яшилер. Жыршы болар үшін бір продюсер табабы. Шлебізді продюсер, шоқ тезірға өйдәлі кіші. Сен оқшап келсең, мен сеңа жыр шлем. Ол жырны радиодан, телевиден тәгәретәбіз. 1 ел ішінде бір 3 түрлі лауреат боласың. Татар мұңы, татар жыры, бұлғар мұңы. Кругом алтын жұлдызлар бүтін жеріңді. Хам апрель айында біз сеңа Тоқай премиясы береміз. Әлі шуның білән бірге Татарстанның халық артисті есімінді алырсыңды. Ақша. Қайта қаян ақша тапсын енді. Әне давай сиырларны сұйық, 2 сиырлары бұлайынды. 2 сиырны сұйып, 4-ке бөліп еме, сатып жіберелер Қазан татарларына. Ақшадан қыстырып 150 мың тирәс ақша бұлайынды бұл. Келе, продюсер санап қары, бегерләне болмаған егенді. Ярар, жыр шәп бұлырға теш, менің әзір жыр бар компьютерда. Мен яратам сені президент, ғынақларың үшін жаратам деген жырны бере бұл меңа. Шәп жыр бейтіме, президент турында, как раз президент бұларға қиялланған жігіт, малай компьютерда ясап жібері продюсер имгәкнің тауышын. Тегі тыңлап қарай, бұл қазіргі заман эстрада жыршылары пүштәк, тауыш, мұң, күрлеп тұра имгәкті. Но, дей продюсер мұны радиоға бере, бұл 150 мың енді жейті 2 тапқыр телевизордан, 5 тапқыр радиодан тәгәретірген. Доқша тілесен әрсе тәгәретілер ол радио біле телевизорда. Шоның білен бітті оқша. Давай біттіған 1-2 миллион болса, мен сеңа Кремль сарайын алам, Мәскәуде, пирамидын алам, халық артисті, званилар, нелер бүтін, лауреатлар бүтінісі бола. 2-3 миллион қайын келсен енді емгәкнің жоқ бейт ақшасы. Да, емгәк башын ашы, жыршы болып болмай бола болғаш. Нефіс сатарыйын, газ сатарыйын, айналарын 90-шы жылыны бөліп кісәлерін атығып қойдылар. Әлікке коммунистлар емі, аннан қадыр $1 да тартып алып болмайынды. Қазір емі сүт сатарыйын, әр сыйыр емeye бөлінген. Ол сүт емі аға ақша болып Қазан халқына, шағар халқына. Су сатарыйын, әр шешме бөлінген. Әр шешменің суын шәһәр халқы сатып алып ше, суда сатып болмай. Шында башына шәл зор бейік фикір келе, хауа сатырға керек. Экология министрлігіна кірәбі, тәгілер жүлерге қарап тұралар. Бұла ішлейбіз. Давай, тұттын, көптен керек. Халық саф хауаға сусаған, давай. Мұңа малай кредит берелер, пакетлар үшләтелер, пакетнің бір жағына язалар, шәбіттіріп саф татарша. Саф татар хауасы хәләл. Икінші яғына язалар пакетның емі свежий лесной воздух, экологический чистый. Маллай, қадыр мұңа бір әрәмәлік қырыйында түзіп берелер бәлекегіне бір завод тұттырада хауаны сатас. Ол халық қырылып ала, үйлерінде сулайлар, кебітлерде сулайлар бүттін Россияны бір атнада басып алалар бұлар. Шуннан Қытай, Хиндистан базарларына шығалар, Америкаға шығартмайлар, шынкей санкция
Санық сегіне бітсін, бүтін Америка біздікі бұла. Шыннан имгек малай байып кетті, оқша хава урына аға экология министрлігінде аптырашта қалалар. Нишлерге бұл қадар ақшаға бит налог төлерге керек. Шыннан мұңа яңа бір министрлік ашалар. Саф хава сатушы әрәмәлік министрлігі. Хаманың министрі имгек. Имгек деп yazып қойып білме бетін дешікке. Hem Tatar ismi de jaramay, Moskavuzdur, Moskavun keyin. Çünkü anang ismi Galavi, familiyası Gaynetdinov. Bu da şalt ettirip Gennadiy Gennadievich degan isim yasay yüzüne. Şabbit orası ismi. Hem işigine mermer toktağa şuqıtıp Gennadiy Gennadievich dep ministr dep yazdırıp koya. Alay bula öyle kalsam, şu taktani Qabr taşına gına bir kıtırlardı indi bu. Gatoy bit. Şundan ime hazır bu Gennadiy bitindi ministr kişi Tatarda обязательно. Mana bunu isigizde kaldırığız. Mana isigizge yazıp koyığız. Ministr, yaysa birer zor naşalnik bulasığız kileyken, yaysa balalarığızның ministr, yaysa birer zor naşalnik bulası kileyken, обязательно marjağa ilanırga teyiş. Çünkü elegilikten şulay bara Tatar marjağa ilansa naşalnik bula. Ham bu Galin isimli marjağa ilanıp jibara. Şabittirip imi iş hutta 27 yaşında 30 yaşmen adı baldaştırıp indi. Opera ham balet teatrında mana şu almaz sıman jubiley uzdura. Mallay bulaklar, indi şeşekler, qalın konvertlar, dollarlar, evrolar tuturgan. Ol glavalar şirattırıp şu verekigine maşinanı soritip alığız indi dip maşina aşkışları vereler. Gerekmez indi degen bula imgak. Şul kadar rahat. Mına gördünüz mü? İmgakның kim ekanin. Hem şu vaqtda İmgakның avlında İmgak okugan mektepke Gennadiyev isimindagi mektep dip isim kuşalar, hem saf Tatar şavqıta turgan mektep, ikinci günü saf urus şavqıta başlay. Çünkü Gennadievich isminde hem de rayonun hocası glava bulayındı bizning şeyimi, jigirip jirey bronzadan tolu bir haykalin işleybiz. İmgakның devime. Bana ol halkı şoqqata qarabit puştak kınamalaydı, nişe üsep gitken. Şuşu юбилейлер, şuşu mektep isimler alışıngandan uzakta ötmey, prezident ukazı bilen ekologiya ministri karşında açılgan әрәмәлік ministrliği yapıla. Ne için yapıla? Tataristan'da su basqanda isen kalgan birden bir әрәмәлікке künçülükten kimdir ut türtüp janıp bite. Saf hava yer yok Tataristan'da. Bütün Tataristan'ın havası pişiranıp bitken işlesin. Şundan sonra indi ministerliği olmağaç, ministrini de işten alalar. Ne cemaat? Reşeyinin bir eyvet gadeti var. Kişi iskeminger iken, ol indi köptenden kile. Stalin'e kadar da, Stalin şırında da, Brejnev şırında da, hazır da şol kileşekte de şolay bulaşak. Kişi iskemingen iken onu ya atalar, ya ise tağında iskara kütereler. Hem bizning imgagimiz biratını da uzmay, Yedini Rossiyanın deputatı olarak Gosdumada deputat bulup otura başlay. Aşık göz bile yıklarga yürene, hem juk-jukta knopkalarga baskalay. Janında rahat bir jilkin sınıv. Zaklama yol prezident bulaşak. Hem Qara dengiz boyunda yaşayacak. Olmaz Hamzin. Rahmat. Sena da mana kilasi yılga oyla prezident bolarga yaşan жетті. Amerika prezidenti 70'ta keldi bulasqa. Sena как раз prezidentlikka. İşleybiz mi? Barısı da almalı. Mena bitinde yandırığa ayıbır kalmadı. Bir narsa tabarmız hali şunda. Bilmem malay. Sen prezident bulsan, bütün Rossiya Tatar şavqi başlayındı. Dostlar, alkışlar bilen Tatar sanatının sahnəsinin iki jür türlü ustası, humoristları Şemsi Zakir, Almaz Hamzin.
Бәйрәм безне дәвам итә. Татарстанның атказанан артисты Алмаз Хамзин иҗат иткән җыр белән Раяз Фасыйхов. Хәерле кич. Җырның сүзләре Алмаз Хамзин һәм Марат Хуснуллин. Марат абый монда каядыр. Әнә ул, Марат Хуснуллин, рәхмәт. Бу җырга 10 елдан артык халык аны һаман ярата, шулай бит? Әйдәгез бергә җырлыйбыз. Hey! Yazlar elle salkım kiygengemi, şeşek atmay bayıl sirinler. Sınmışıraştık bilmeyim sebeplerin, sirinlerim anı sır değiller. Hadi birgeler. Sirinler, 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 siz bulğana söyüner. Sirin tutup düşlerimde, ilesin seni birine. Siz bulğana söyünem, sirin tutup düşlerimde, gilesin seni birinem. Gilesin seni birinem. Mına xətli yazlar irtələdi, şılla kildim ayının günləri. Bu yerdeki kevberge ortaklaşıp bulgan sırlarını. Sirinler, 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 siz bulğana söyünem. Sirin tutup düşlerimde, gilesin seni birine. Sirinler, 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 siz bulğana söyünem. Nişlep keyfiniz bozuldu. Şunda içip oturasınız. Haydi bir kul çabılar Almaz Hamzinaz. Mina türe. Hay rahmet. Sirinlerini oylap yazmış yüreğim. Sirinlerde barlık ümitim. Şeşek atkaş temli hoş hisleri, baratırlar sırrının tüyünü. Sirinler, 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 siz bulğana söyünem. Sirin tutup düşlerimde, gilesin seni birginem. Haydi birgeler, balko! Koya sizden de işitmeyeyim sizin. Eyle, hop! Әлі 70 yaşkına түгіл 80-90 yüzlerini көрген насip болсын. Алмаз абай! Sirinler, 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 siz bulğana söyünem. Sirin tutup düşlerimde, gilesin sen birginem. Hazır siz şurluysuz mu? Sirinler, sirinler, siz bulğana söyünem. Sirin tutup düşlerimde, gilesin sen birginem. Sirin tutup düşlerimde, gilesin sen birginem. İsterlik sağlık, şan köngülde. Almaz abi, bek zor rahmet. Tağın şulay matır jırlar bilen bizni suyundur. Almaz Hamzin. Rayaz Фасыйхов. Rahmet. Мирас инструменталь ансамбля.
Атказанан артисты Рустам Рахматуллин жетекчилигиндеги Мирас инструменталь ансамблі. Сіз әлігіне Рустам Рахматуллин эшкәртүендә Алмаз Хамзин ижад еткән келерге тізмәт аңладыгыз. Әгәр дә син гармун телен аңламасаң, матур җырлар ижад итеп булмый ул. Гармун белән сөйләшә белергә кирәк. Гармун белән уртак тел таба белергә кирәк. Аңа үзеңнең иң самимый, йөрәк түрендә сакланган серләреңне сөйләмәсәң, гармун синең белән үз моңнарын уртаклашмый. Гармун белән дус булырга кирәк. Гармун белән сөйләшә белергә кирәк. Ей, гармон, яшьлек юлдашым. Син беләсеңме, бүген үзеңә 65 яшь тулганын. Әтием сені миңа 5 яшь тулган көнне юбилеема бүләк иткән иде. Үземә алып бирмәделәр, мә улым уйнады иде. Менә хәзер син 65, миңа 70, нәрсә? 60 итәбезме? Нигә дәшмисең? Син гомергә дәшмәдең, шул дәшмәүең белән акыллы булып калдың да, ә мин Балтун Жүләр Хамзин һәрвакыт дөресен сөйләп, туры әйткән туганна ярамаган дигәндәй бер нәрсәсез калдым. Булай булса пенсияда бирмәсләр әле. Шул дөньялар үзгәреп китсә генә инде. Менә мин сиңа бер нәрсә әйтәм, синең конечно теге атаклы гармончы Кирам Сатиев кулыннан уйналасың килгәндер, ләкин килеп чыкмады. Балтун Хамзингә генә калдың. Ну, шулай да без синең белән сынатмадык. Авыл халкы Алмаз син булганда ул моңга күмелеп тора иде диләр. Иремидек без синең белән тыкрыклар әйләнергә. Эй, ул мин сиңа әйтим, Саман туйларда яшьләрне ярыштыра биютеләр. Ул печәнесләрендә тургай тавышларына кушылып гармон сайратулар. Беренче мәхәббәт, беренче хисләрне, серләрне син генә беләсең гармоны. Бергә булган кишләр, без кичергән хисләр, хәтерләтә моңсу кояш баешын. Капка төпләрендә тамды күкрәгемә. Aşık күз яшьләрем, калды сагышым. Капка төпләрендә тамды күкрәгемә. Aşık күз яшьләрем, калды сагышым. Ей, ул яшь чакта типтерәйдек теге твист Чарльстоннарны. Джон в Америке родился, Джон в Америке рос, Джон в Америке женился, Джон в Америке подох. Эх, армияга кеткәч тә сынатмадык, урысларны чәчтереп быргытайдык. Путь далек у нас с тобою, веселей, солдат, гляди, вьется, вьется, враттан... Калганы ярамый. Ярамый. Бу армия түгел, гражданка. Армиядан кайткач, байтак, буйдак булып йөрергә туры килде. Күрше Фәхрази кызы шул гармонның агына өйләнерсең инде карталаша ди. Белмим, ул үзенең фирмада үгезләр карап атрофировать итеп беткән. Әтием гармон алып бирмим, артист булмассың дигәне, менә булынды инде. Әле шул кичкенә вакытта бәрәңге матикләп биргән вакытта, әллә каян гына Әлфия Абзалова килеп чыгып, башымнан сыйпап үтүеме? Әллә студент елларымда Илһам Шакировның бу малайдан рәт чыгарга может дигән
Жылы сөзлерінен соң мына сәхнеде тинтіреп берейім. Шулар артына басып гармонда ойнармын деген ем. Болмады, Кирам Сатиев болмады, Кирам Сатиев болып. Рамил Курамшин, Рүстем Валиев болып. Қазанға келгеш ерген Радияны да білесің сен. 10 елда ермеді гармоныңа сәлем айтты деді, кеуге ашқынды. Мына қазір үйлендім, қатын, балалар бар, жырлар язабыз. Әлі көптен төгілгіне тігі көріші Фахрази қызы Нұрдиде шылтырата. Тігі келсін, келсін, өзің кел, яратам, шуны біл. Деген жырның сөзлерін кімге бағышлап яздың дей. Мен айтам сеңа. Жылады да жіберді. Ранияға да сеңа дейдім. Қатынға да. Жылайлар, өкіріп жылайлар. Гармоны мына сен юбилей оңайынан сенің сеңа алмазный народный гармоны деген мақтаулы есім берер ем. Сен шоңа қаршы болмасың ма? Неге нәшмейсің? Ана халық құплап болшаба. Мәңгі яша гармоным менің яшілік елдашым. Ашықмағыз әлі Алмаз абай. Алқышларға көмек әлі Татарстанның ат қазанған сәнғат ішіліклісі. Татарстанның ат қазанған мәдәниет қызметкері. Уникаль шақыз Алмаз Хамзин. Һәм әлбәттә менә сәхнәдә ике легенда очрашты. Татарстанның халық артисты, Россияның халық артисты Равиль Шарафиев. Алмаз, қайырлы кеш, мұхтарам тамашашылар. Міне сиңа юбилейға келер алдынан колхоз базарына шықтық, қатын білән. Шәшәк алырға. Бек зурлап емді, шәшәк тұтып келеміз деп, 1000 сом ақша тұтып шықтым. Қарайыз, 1000 сомға бірінен де матыр шәшәк алып болмай екен анда. Бір вақыт меңа бір қыз бір спектакльге болған сайын зор розалар тұтып келе. Роза бөлек ете, рөлімде зор түгіл, сондан бірсінде айттым, сіңлім, ақшарам етіп, бүтен бұлай көрмәгізден тұқтады. Тұқтады үшінке бек қимат біталар. Міне шуңа нешәрге. Қазір Әлфия Авзалова іске келіп түшті, әйті тұрған болған екен. Меңа шәшәк шығарғаншы, шының ақшасын шығарсалар, лұтшырақ болыр еді дейді. Ол есіме түшті да мен айтам, бұл әлі барғанда менің үші. Әлі қазір өк үшіған болырға мұрыд. Әмір айтам, 1000 сом ақша сәсін тігішмәс әлі деп тігіні. Ағырында келді. Meydem ne deyip uylağan Emre Uylağay. Şeşek şine şu digeç meydem 1000 som akşa olsa üşümesi elde deyip etmek şeyim. Siz Rahmat, biz zor değil. Aydavid benim için zor aksa o. Ravile gördün mü? Sen 1000 tane akşa bergenge halk şatlana. Bir sede çıkarıp vermeyelim mi? Meni şunu aytmak isteyim. Eğer de şeşek alıp bildirmeyen kişi olsa, akşası olsa çıkarıp öyle isterken bitti. Ondan cemaat benim için 1000 som zor aksa. Benim bir jubileyimde bizning rayonning boshlig'i aksa çıkardı, konvert çıkardı da konvertda ko'p mekan bilmem, qarayım konvert bir qo'lim tugul bulayni. Bu ayda mana Ravil abi, menga samolyot tilasang samolyot al, vertolyot ekan vertolyot, allar isatiga inomarkada olirga mumkin dedi. Shundan hozir zalda Rinat Tojiddinov o'tiradi, jilmayib qana. Jalmayib qo'shdi neyinden. Ona
юбилейінде менен алдағына 100 мың ақша берген районна шылары. Енді бұл самолетлық бергесі. Шунан қайтқаш қарасам, 3 мың болып шықты бұл. Кішілер, таки шанып бір туғаным 3 жыл исәннәшмәді менің білән күннәшіп. Сен байы біттің енді деп. Мына шумды қалларда бұла, қарқалда қадірлі достар, менің үшін Алмаз ең зор кішілердің бірсі. Аның түрлі хынарын әйтіп кеттілер, әлі тағын бір түшіріп қалдырған ол шәп продюсер, үйіштірушы, концертлар бізде 5 татар үйіштіріп жүрді, тағын өзі жанында 4 татарын алып, әлбәтті Алмаз өзі, бір өзі 10-15 татар болып жүрге ала тұрған кіші. Мен әлі бүгін келгенде де, сәхнаға кіші шығармас, ол шүнки бүтін ішін ішті. Ол 5 татар дегенінде түп рөліне Алмаз алып барады, өзінікі жырлай, сөйлей, біз ол жырлағанда тымытықны кіршай қап былай тұрып келе тұрады ешеғап. Тымытықның қыздары болып. Достар, алқышлар. Қазір дегіне, қадірлі достар, Алмаздың кім екенін білесіз. Оның екінші аға меңа ең ұшы тұрған. Ол ең интеллигент кіші. Ең нәфісі де yoğanın, әрсізлігі де yok. Оның шекелі кейін көңілі. Ол бір уақытта кімнендір сұранып та жүрмей, өзін кемсетмейді, әм дәрежесін сақлады. Мені үшін Алмаз ол. Әм Алмаз дегенде меңа ең шәп, ең жақын достым, әм құрмет еткен кішім көз алдына келер. Рахмет аңа. Татарның асылылары. Рөйләбі кетмәгіз әлі, мен сізді бүлдірәсім келмегені, керісінше, тағын бір нығытып алқышлағыз әлі деп айтасым келген еді. Зор рәхмәт. Зор рәхмәт. Әти менім келешегімні өзінше көрейді. Оның фикірінше мен хеш шексіз колхоз рейсі болырға тиеш едім. Біздің үйде әти сөзі закон. Мәктәпні тамамлап, әнилер ауылында зор іш бітірген кіші кебек, Иштерек ауылында қонақ болып берген жерден әти мені ізләп табып, Қазанға ауыл құжалығы институтына оқырға жібердім. Қазан әлбәтті ауыл түгел, беріде ішләмәсәң, ашамайсың. Шуңада егіт оқудан тыш вақытында түзілішті ішлейм. Қазан су ярындағы цирк бинасын барығыз да біләсіз ме? Менә біліп тұрығыз, әлігі бинауны түзуде Алмаз Хамзинның да үліші бар. Ол хатта анда да қысылырға үлгіре. Тұрмыш мәшәқәтләрен үз җилкәсендә тыя башлаган егет киләчәген кайгырта башлый. Йорт җир кирәк, гаиләне ашатырга кирәк, фатир кирәк, аграр институт дипломы белән авылга кайтып була. Ә егетнең авылга кайтасы килми, калада каласы килә. Шуннан ул авыл хуҗалыгы юнәлешеннән төзелеш институтына юл таба. Чөнки ул кемнәндер ишетә, әгәр дә төзелештә эшлисең икән, сиңа фатир бирәләр. Төзелеш институтына кереп, төзелештә эшләп йөргәндә бер 25 ел эшләгән агайдан сорый. Агай, син менә квартираны төзелештә эшләп ничә елдан соң бирделәр дигәч, теге агай әйтә. 25 ел эшлим инем, һаман тулай торакта торам ди. Шуннан соң Алмаз Хамзин төзелеш институтын ташлап чыгып китә. Әнә шулай ике институт арасында буталып йөргән арада аны армия хезмәтенә алалар. Армия хезмәте турында озаклап сөйләргә була. Ләкин шушы урында әйдәгез әле Алмаз Хамзин иҗат иткән матур җырларга тукталыйк. Сәхнәбез түрендә Башкортстанның атказанган, Татарстанның халык артисты Зөлфия Шакирова. Su qo'shin tortsa da, hamon
тормыйша кимише тормыйсон. Аңавай күрсәңдә, туғанай күрсәңдә, сұқланып сүйеніп туймыйсан. Біз бұлдан кетсек те, аралып бітсек те, Бик зур рәхмәт. Алмаз абый. Менә беренчедән сезнең әнигезгә бик зур рәхмәт. Шушындый безнең татар милләте өчен, татар халкы өчен шушындый талантлы егетне үстергәне өчен табып. Менә бик зур рәхмәт. Һәм инде икенчедән Алмаз абый синең үзеңә рәхмәт. Әнкәйләрдән дә кадерле, әнкәйләрдән дә газиз кеше юктыр бу дөньяда. Шулай бит, дуслар. Менә бу җыр мәңге үлмәс булып калсын. Бездән соң да җырласыннар бу җырны. Алмаз абый, бик зур рәхмәт. Мидхәт Миншин сүзләренә, Алмаз Хамзин музыкасы, гел яхшыга юрыйсың әнкәй дип аталды бу җыр. Алмаз абый тагын да озак еллар әле безгә бергә иҗат җимешләрен тамашачыларыбызга җиткерергә язсын. Тагын бер җыр.
жырлы ғымыр. Башқұртыстанның атқазанған, Татарстанның халық артистлары Зүлфия, Жәуит, Шакировлар.
Алмаз Хамзин. Марат Хуснуллин. Музыкасы Алмаз Хамзин сүзләре. Зульфия Жауит Шакировлар, Алмаз Хамзин. Алмаз абай. Бик зур рахмәт. Коллега боларақ бір-екі сөз айтайым енді. Мен енді Зульфияны бүлдірмәдім. Әнилерге рахмат айттық. Мен енді сиңа ирлерше шын көңілден, шушы көркем матур юбилейң белән шын көңілден құтлыйм. Біз эстрадаға келген вақытта сен шул Алмаз Хамзин едің. Бір үзгәрмейсің жәмәғат, хаманда шулай. Мен әлі Алмаз абай бүгін сенің 60 яшқа генә дип келген едім. Бірден шынмаған едім. Концерт бек ұзақ бар әлі, 80-де толыр. Алмаз абай, шыннан да біз артистлар өзгерге тиіш түгел, шулай бет, юмористлар бигірек те. Шуңа күрә дә Алмаз абайның аның яратқан айтқан сөзі бар. Жауит, біз қортаймайбыз, біз яшәрәбіз генә, біз қортайырға тиіш түгел. Әменде ирлер гомумән юмористлар алардай тыштан қарағанда яңа түзегәндер шикелле түлкі біздің канализацияғына тузады. Юбилейң белән Алмаз абай, сән сау бол, сәламәт бол. Матур итеп яшәргә. Рәхәтләнәләр, шундый анекдотны миңа сылтап. Ey, мен әйтәм. Bütün dünyanı şub bastı. Hem maşına, karra. Nersegini atmıyorlar mında. Eğiligirek bit hatırlasanız, Fatırdan atnasına bir şilek çöp çıkaradırıq. Hazır oşağan sayın bir şilek. Mına, un tiyin yata. Hey, men aytam, ilk biz bu un tiyinge, un kap şırpalatırganıq bite. Hazır mına şu un tiyinini alıp, kisesine salıp koyuşu da yok bit. Hey. Koyan tavırga bu kişine Fariz Gallemov nizlevdireyim. Var bir tanetigi ekstra 8, ekstra seniz toyuz. Ulgenlerini tiriltuşa. Şahar sayın Fatır şunun, qaysı şaharda lişiyte ol bir kişi de bilmey. Mine bu şaharga kilsem ime uramın tabalmayım. Uramın tapsam jırtın tabalmayım. Hadi bir utkan atnada kilgende jırtın taptım, müpadizden kirip bulmay. Mine şulay bir un tapkır damafunga baskan idim. Mine imtisi traktörü hatlı vardır. Bir bende çıktı da, mine bulay bir gine bir de. Jidi Fariz Gallemov'un göz aldına kilip basmasın mı? Hey Allah, mine adaştım. Ulitsi kosmonavt bitinde, 38, mine 38. yurt bu. Jidisi kvartiridir indi. Qaralı, drobu koya, drobun yazmağanlar bit, min girevler. Qaralı, qamının drobu. Gражданин. Da. Gражданин, siz nişlep bu şişeğizini min sibire turgan uramı atası? Nişlep anı min sibire turgan uramı atası? Anı mine Gülşir İfat sibire turgan uramı atıp bulmuş dolu. Yara, musir sibir üçüsün, sibir. Qaralı, lıgırdap turgunçu buluşuruyum. Mine odaştım. Ulitik kosmonavt bitin, değil mi? 38. yurt degen, jidisi Fatır, drobun yazmağanlar, min girevler. Gражданин, kosmonavtlar uramı dürüz. 38. yurt tügül kompleks. 7. yurt binemağında drop. Dropul sızık bula, sızık. Bu drop deyip yazıp koygan öt piston. Piston? Men bunda? Meslek! Meslek? Yunusov! Yunusov? Piston mesleği! Piston mesleği! Har özüm tanıyım, mındarak gelir, mındarak. Burnunu göter. Üç pişmak bırın! Şuter! Nişkerim! Ağından! Nişi kallar! Evet, vat şuraşı bu. Qaralı, qorap tıramda
bir gram özgermegen bitsin. Vakit yok, Hünkârım özgergen. Kortaygansın, bitkensin brat. Karap duram, şutur, senin işpiş makburunun kvadratlana başlagan. Tağından ıgırak koralgansın bit. Paralı sen bit mektepni altın medalga bitirgen kişi bit. Okuğanda bit, bizge kuşirtmey turgani. Mine siz mingire okalmasın için kuşirtmedim min sizge. Sen bit okuğanda gültüge, Leylim bulam dip jirdin, değil mi? Da, Leylin kaşap kalgan başın. Abit kıyallana turganıyın, kosmonaf bulam men deyip, Hıyaldağına kaldı o. Da, hıyalın turmuş kaşkan, Sibirkege otlanıp, kosmonaflar uğramın sıvırıp jireysin. Yok, avuldaş. Sen alay bulay elenirsen uylama. Ben şükûn aşanlık bulup işleyim. Mine dvornik otpuskaga gitti. Başkalarını Sibirge үйretip birim men. Neçe yıl indi ol dvornikning otpuskaga gitkenine? Sen özün kim bulup işleysin? O maslak, men bek zor kişi buldum. Mına sen kelip benim хозяйствоны kursan ima, benim özümde bir avtopark. Bu yakta kombaynlar tıra, bu yakta KAMAZ maşinaları, avtobuslar, hatta Mercedes tıra. Vatta brat. Men etem, şutur ahrannik butkısından eybet görünem ol kombaynlar. Koyan bildin? Şabaqsız telefon jitkirip tıra, olga qaytıp tıran bitmeyim. Nerse aldalap tırgan bolasın. Biraz maktanası kiledir indi. No, baribir men tege dvornik tüvel, senden bir baş üstün indi. Ey maslak, men aytam. Бар еді бейт яш шақлар ема, кісе тұлы бір шақлар. Нендей матур заманларда яшадық, Әйда шул яш шақларыны біз искалайық әлі. Қатырыңда ма бір шақны, мен сізнің, етігіздің мүгізін сындырғаны ем. Кімнің мүгізін сындырдың сен? Етігіздің. Кеше дейім. Кеше еді бүтіл вәк пистон. Кеше емін ай? Конечно. Но мен біт аның шын үшін алдым. Нұнын işledin? Hatırlasan teki sizin Fransız eteşi var ya bitti, o ateşi mi? Tuttum da şu eteşinizin kuyruğun tübünden kaşı bilen kesip attım. Ondan sonra bit eteşiniz tavuklar yanına bara alıp veri başladı. Yalı bir nese, gariliginden minip asılındı ol balakayım. Hatırında mı bir şakını min ragatki bilen, mine şulay sizin terezigizge attım. Teres piyalağız şelpreme kildi. Atigi şu yırtaş atağının premi burnuna kilip kirdi. Üç dişekli bulup jirdi bit atağın ömür boyu. No meni şıbır kıbile jarganı şunda. No mit ben anı şunu üçün aldım. Ne işledin anı sen? Hatırlasan jey günü kolxozga yerdem itedir, mi? At jigi pişen taşıdırık. Tegisin basan, bir günde men irterek dvorga bardım da. Sen jige turgan olaşanın kuyruq astına kızıl buruş kıstırıp koydum. İske çıktı. Ondan soň biz seni 3 günden soň kukuruz basuğundan tağıp alıp kaçtılar. Men bir şundan ezrek mingirevde kaldım. Tili şaklar var ya mı tili şaklar? Hazır takıldı tülindi biz. Karale, sen Firdevsen'i hatırlıyorsun mu yok mu? Kim ne? Firdevsen'i muhabbet hatları yazıp ardından silagayların ağzıp yurdun bitinde. Firdevsen'i aytasın mı? Hatırlayayım nişlep hatırlamazken. Ol bit Alabuğa'a gitti de Ukrayna mı? Şunda bir Rus hudojnikine kevga çıkıp iş aytırıp kayttı. Mine şundan sonra yürümedim minanın bilen. Yürümedim, taşladım. Ne kızık sınasın Ali Sinan'ın bilen? Bizde Traul hazır. Benim katın. Balalarında var mı? 2 malay. Malades şutur buldurganın. Rahmet brat. Kuz naştın arı sen. Alabuğa'da da tuğanlarım var iken. Eytemanı oy sayın Alabuğa şehrine şişkin muziyin kararga bara. Mine koyda iken şişkin Nikolay. 2 malay da hudojnik. İkisi de pleş. Ne kışradın sen lütçü? Bilmezkeyi. Ben Kerim. Sen hatırlısın mı? Tübeniş Mevliye kızın o jiyene. Avulda birden bir şiver kız şuluyu bite. Men aytam yürüp qaradın Sinan'ın bilen yürüp qaradın. Sinan'ın bilen yürüdüm de taşladım. Aminden soňanın bilen bütün avul yigitler yürüp çıktı. Men aytam kiyevge çıgaldım iken ol jokmu iken?
Шықты! Қайсы дурагы біле тұра екен ол? Көріргай шыл мұжикны мен айтам. Меңа шықты! 3 балабыз бар. Олыс институтқа кіре бұйыл. Ей, мәсләх, кім біле жүрмеген еш уақытта. Бәк матыр парыдығысыз, бәқітлі болығыз. Ей, бұл тіліні. Қарал, мен кәрем. Хаттырлысың мен мәктепте оқығанда біздің пионер іші білән ертелер ие. Тимуровистар енді. Тимуровистар. Әби бабайларға ярдәм етіп береді. Бір уақыт сенің білән мені Сабиреттелерге тири сатырға жіберділер. Сабиреттелер келіп кірдік, мен кәрем мәйтем, әйді жынлы уға пішіріп ақшибыз. Бары бетелі еші, қаз үрдәк ұрлап, елға бұйын ап пішіріп ақши тұрған ек. Сен анда Сабиреттені сөйлештіріп тири сататырдың, әмен Сабиреттенің тауықларын жиып қапшыққа тұтырдым, андан кеттік елға бұйына. Тауықларының башын шауып аттық. Жонын жылқырға екімізден іші екенін білмейбіз. Біле айтам, мен кәрем, мен көршік Рәшід ауылында Иван дәдәйнің дуңғызларының жүнін паянный лампы білен өткенін көргенім бар, мен айтам. Аптыштық паянный лампы. Үте башладық тегі тауықларды. Шықты тегінде күйгеніз. Шыдап болмай, капшон не дәдір. Шында бит 2 дурак, бір тауықның башын шабырған тұтқаныбыз. Тегі тауықны өте башлаған ем. Тегі тауық тұрып басты. Күлте қадар ұтымы. Кетті тауық ауылға таба. Ауыл қырында тегі председателің зур кибені тұра. Кибен астына бұш. Кибен yanıp бітті. Кибен астында председатель тегінде алдыңғыларға беріге әзірлеп қойған Урал мотоциклін кешіріп қойған. Ол yanıp бітті. Әймейтен дурак шақлар бар. Қазіргі қолдатып әлемді біз. Мен оны барып айттым Сабиреттейге. Нәрсе деп? Шутыр мен кәрім ұрлады тауықларыңы дейдім. Сен айттың мұны яны? Конечно. Между прочим, екінші күнні участковый біле председатель келіп, ішік алдымнан 25 тауықны жиып алып шығып кеттілер. Әтей матшадан тігі тол шыбығын алып, мені шул қатты ярды, арттан парной молоко істер шықты. Міне қазір қоя барсам да, көпшүнні есі шықса, міне бұлай нервім шыға. Ник? Әлі бір күнні юбилейді көпшүнні тауық шығарып қойғанлар ие. Балконнан секірдім шөртті. Болды енді болды. Қарал мәсләқ, әсен қатырыңдамы? Бір шақны, география дәрісінде оқытшы Әхат абай мені тақта янына шығарды да, міне де глобустандай Антарктиданы көрсетті. Міне шулай бір 17 тапқыр глобусына әйлендім, жоқ қана бит Антарктида. Тағын менің сымақ башлы 6 малай шықты. Міне жидәуләшіп әйленеміз, жоқ. Қарай, мен кәрем. Анда глобус тирәлі шабышып жүрге керек түгіл еді. Глобусты қыла әйлендіресің бет. Мәт пистонлар, бұлар шабышып жүрі. Сен шықтың да көрсеттің. Сена бешлі бізге бірлі қойды. Но менің бик нағашуым шықты. Кеш біле география кабинетін уатып кірдім де, тігі глобусны алып шықтым. Аны міне шулай ұртаға бәріп жардым. Әлі бет көңіл шаны бітмей. Мен айтам, Антарктида, может, ішкі яқтадыр деп. Біз қорап шықтым. Андан соң менен алдым да сіздің сарайға мені бай кіртіп аттым. Бәк қызық болған. Неге алай қарап тұрасың? Қызық болды да. Бәк қызық болды. Екінші күні бит участковый білен Әхат абай келділер. Сарайдан глобусты тауып алдылар. Мені милицияға учетқа қойдылар. Шуннан мен ұқырға кіре алмадым. Космонавт бола алмадым. Ну, зато Антарктиданы білесің қой екенін. Антарктиданы білемін. Мен бет ана біздің дос малайым мүдәрис шіріп тұрам. Ауылға қойтқан сайын шул мүдәристі тұтып yorам. Сенің міне әлі ол? Жорарында болған. Шутыр. Ашуланма. Мен мұның үшін ыздашсын бермегенім. Бірден бір тап қабырды. Ей, суға да білмесе екен. Суға бұна кетті. Батағым бірді. Жоқ, тоқтар, әлі мен қорап тұрды көресің бе? Кімсің сен? Хайва! Тоқтар, полицейский. Полицейский. Ипташ полицейский. Біздің ауылда шұндық әдет. Ауылдашлар біз. Ауылдашлар. Қышақлашып шулай, нейті өйді. Жоқ, кетті. Ипташ полицейский, біз уже сау болашабыз. Бәхилләшәбіз. Біздің ауылда сау болашы шулай. Кетті. Сықындырық. Тәкі жұртты шул яқаны. Бұл яқаны бектіз ұнытмам мен. Бар, юлыңда бол. Әбейіңе сәлем айт, бабаң отырып әкесін. Міне мұны ұнытму. Сендегін әді едірік менде де бар ол, міне.
Senin şıpçık başlık katlıydırın mı? Şıpçık başlık alımı. Var yolda. Nikolay Bacana selam et mi? Naciye'ye bütün avuldan selam. Naciye'ye de. Hayır. Hopa. Nerede? Kim kilende? Koyda. Ana. Senin. Leonid İliç. Leonid İliç. Brejnev. Koyttunuz mu ne? Leonid İliç. Sağındınız mı Brejnev? Sağındık Leonid İliç. Sağındık. Küçük kınalı. Sağınganlar. Talınsız gına kalbasa şov, yaxşı yaşamını anlatmayalım. Şulay. Bir boşqa taratkan kvartirlerini satıp bitirdiler bana. Jirini bile sattılar. Leonid İliç. Bana şuna göre halk sizni kütmedir. Stalin'ni kütte halk hazır. Stalin'in vakti yok. Ver. Дорогие друзья, başlangıçtı. 27-й съезд КПСС считаю открытым. Бурные продолжительные аплодисменты. Leonid İliç. Siz siyetiniz юбилей varamında, юбилей. Юбилей. Eytem Suslov Kurumbi. Eydegiz. Kimden юбилейi bana? Bugün Almaz Hamzin'in юбилейi. Oya bir ubeyman. Leonid İliç. İrler hazır ubışmay. Sразу ilerişerler. Neksin plaş diyenin bet Almaz Hamzin'le. Son plaş, bunda jartı zal plaş irler. Eydegiz. Eyde maktağız. Nek üldemini Almaz Hamzin. Yok indi, işlemiştin. Nek bizim zamanda kışına ulgaşkına maktiları ya. Hazır ne var o? Maktiler da sırası zatalar da. Eydegiz. Koysa tilde maktarı kalsın. Köpçileşe başladınız malla. Telegizni kıskartalar iken bit. İşittiniz mi? Yani kıskartı bitirmediler hele. Almaz Hamzin ol ömür boyu Tatarça söyleşi, Tatarça maktağız. Zerre olmaz ne yenimiz. Mine parodiya yasap, okşaşlap yürgenini unutmadım hele. Nak geliştireydin, malades. İlham Şakir'ni de sen köterdin. Halkka tağında tanıttın. Tatar yumurunda parodiya janrını sen başladın. Yer çakta sazda oynagansın. Leonid İliç. Oynamadı. Jırladı ol, saz ansamblinde. Oynap jırlagan sazda. Şu indi. Leonid İliç. Bu tamağız indi. Borna yapradan reytini yapacağız. Filarmoniya. Filarmoniyanı kurtardın, televizyonunu düşürdün. Leonid İliç. Düşürmedi. Televizyonda düştü, topçurlar alıp var. Apkatımında degen tapşırığını yaratıp karaydı halk. Tuğan avlın taşlıkka bütün artistlerini taşıdın, ben alıp kaçmadım. Yelsin işe bilgeç, onu Sabantıy'da yırttınız. Emine yok, o bitne. Şulaydır. Halkka barlık görsetken hizmetlerini iske alıp almaz. Sana Hruşov'la medal verge bulduk. За заслуги перед юмором. Но сен кайбір уақыт медальлерini алмай тұрған ғадатыңны білгенге, ол медальны мен атағарсың әлияма. 80 yaşlık юбилейіңа haberini aldanlar diber. Mine gel çıkarmıyorlar. Sataşasın deyip. Menden sana bölek. Özümden burkanı alıp geldim. Fidel Castro bölek etken iyi. Fidel Castro bölek etti. Elek ana generallarına kiyatırgan iyi. Alıp çıkacaklar. Senin yaşta tengede yongada calallık gerek. Şuna duşa gireyiksin de elektirdim. Koyasın yubiler. Yubilerini çakırık. Yubilerini çakırıkın deydi. Almaz Hamzin. Almaz Hamzin. Mana. Başta bir ubu kız indi. Bir ubu kız. Ne halin olacak?
Buldu lan itiş, buldu. Bu da İran'da bitti. Antikazat bitti hazır. Allah. Ona tekese generallar buna kiyade ya. Rahatlanıp dur. Rahatlanıp canım. Bu ne yapılacak? Продолжительно ne yapılacak? Көптен түгел Татарстаннан Әлфи Авзалова деген артисті жыраттым ұжымақ қырыйында. Olmaz юбилейіне барам дегеш бір жыр үйретті. Міне соны жырлай алсам, жырлап көрсетем. Sonra бек дос болғаннан екен Olmaz білем. Артая мінейсің Olmaz әлі жырлап тұрғанда Tatarga hamzingil kerek, Qart ayu urmanda. Ortaya mineysin yürek, Mağaylar sırlamsa da, Üntü yeşlik güler hektif, Yerlarda cırlansa da. Gitti. Gorbaçov kurulmadı mı bunda? Gorbaçov nersege? Nersege Gorbaçov? Birini kundurımın digeni. Nersege? Hama bize yanına kelmeyin. Kurumturu var mı? Anda tamakka türtüp düşürürüm yoksa. Nersege? Sen men oturtkan vinagratlarını tanık bilen toptadı. Toptadı. 2 yıl Şivarnazı vinosunu içip aşkazanın işten çıkargan ya. Buldu indi. Dostlar ne? Tağı bir şeyde yübile yok mu sana? Banket var hani, banket. Banket. Banket var. Bor ne yapılan, ne yapılan. Rahmet, Leonid Dilish. Munşa, Taşı teatrı yigitleri, жетекшілері шулай ук Алмаз Хамзинің ауылдашы, ұйықташы, Татарстанның халық әртісі Ғамил Асқадулла, Татарстанның ат қазанар әртістлары Рүстем Рахманқұл. Рахмат. Искендер Матиғулла. Алмаз Хамзин аздан ғына космонавт болмай қала. Әйе, шынлап айтам, чөнки ул армияда космонавтлар әзірлей тұрған хәрби часта хезмәт итә. Көннәрдән бер көндә хәрби укулар барышында бөтен гарнизонга рупордан татарча җыр яңгырый. Әллә чит җирдә татар җыры яңгырагангамы? Әллә инде үзе моңлы җан булгангамы? Әлеге җыр егеткә шул кадәр нык тәэсир итә, ул хәрби хезмәт тәмамланганчы бу җырны күңеленнән җырлап җырлый. Ничә тапкыр гүзәлләрне күреп, мин минутлы хискә исердем. Әлеге көй аның һич күңеленнән китми. Дикторның саз ансамбле башкаруында дигән сүзләре колагында һәр вакыт чыңлап тора. Ул Казанга кайту белән саз ансамблен эзләп таба. Репетиция вакытында залның иң арткы рәтенә барып утыра да, исе китеп репетицияларны карый. Көннәрдән бер көнне ансамбльнең легендар җитәкчесе Рифкат Гомәров: "Кызлар, бу егет сезнең кайсыгызга гашыйксың? 2 ай йөри бит инде" ди. Ә чынлыкта исә ул вакытта егет кызларга түгел, җырга, моңга, ансамбльга гашыйк булып йөргән чагы була. Җырлатып карыйлар һәм эшкә алалар. Әнә шул көннән башлап 13 ел буена ул саз ансамбле солисты булып эшли. Кремль концертлар залына кадәр барып җитәләр. Брежневның үзеннән мактау сүзе ишетәләр хәтта. Әйе, мактау сүзләре, җылы сүзләр, тәнкыйть сүзләре дә, критик сүзләре дә, ачулы сүзләр дә бик күп ишетергә туры килә Алмаз Хамзинга. Ләкин шулай булуга да карамастан, ул үз кыйбласына бер вакытта хыянат итми, уйлаганын сөйли, теләгәнен җырлый һәм иҗат итә. Әнә ул иҗат иткән җырларның берсе белән сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Илсаф. Küpetek yürek tüge
Yürekmezsem kanadı ibadetini Etik begeti bula olsak Uğraşı ben şirden teller Etidigen sur isimini vaklap Bizim onlar bizini üterer Etilerge küpte kirek tügen Balaları bulsak nereli Belip kaldım senin etideğerin Hınerliler ölmez digenli Etilerge küpte kirek tügen Balaların peşi yaratsa İyilikni görüp bizden etibeğerin İsmini senin yangratsa Etik begeti mula olsa Uğraşı beşirden üteller Etidigen zur ismini vaklap Bizim onlar bizini üterer Etik begeti mula olsak Uğraşı beşirden üteller Etidigen zur ismini vaklap Bizim onlar bizini üterer Bizim onlar bizini üterer Etiler jırının avtorları Алмаз Хамзин İstenlik sağlık, doğun ızın ijat Гүмір Алмазовой. Бекзор рахмет сеңе. Рахмет. Музыка авторы Марат Хыснуллин. Якын достыбыз Марат Хыснуллин. Көрін инде. Көтеріл. Гәудәң бар. Күрсәтсәң дә була. Рахмет инсаф. Бекзор рахмет. Мен шуннан да әти кебек шундый әти була алсам дип гомергә шулай үземә ниндидер бер йөк алган кебек түгел инде ул. Шулай булыр микән дип уйлаган идем. Чөнки әти минем бик намуслы партия хезмәткәре, парторг булып эшләде гомер буе. Ул эшләгән вакытта ул бер генә председательне дә, бер генә совхоз директорын да сатмады. Аларны эшләтте һәм зур уңышларга хезмәтендә иреште. Аны яраттылар, аны хөрмәт иттеләр. Менә шундый әти буласы килә иде минем һәм шулай булам ахырсы инде. Белмим, сез шулай кабул итәсез кебек миңа.
дұрыс яшәргә кирәк дип уйлыйм. Һәр кешенең үз принципы була инде ул. Ләкин менә күп вакытта мин артистлар турында язам, ләкин берсе дә претензия белдермәй. Шуңа күрә мин аны сөйлим сезгә. Инде концертның бу өлешендә ниндидер бер юмор сөйләмәде бүген, сатира гына сөйли алмас дип әйтмәсәк әйбәт булыр иде дигән шикелле шундый уй белән сөйлим мин. 500-дән артык җырчы бар санасагыз татарда. Шуның бары тик унысын ярый җырчы санарга. Илһам Шакир бик тә әйбәт, һәм дүнә җырлый һаман. Яшы үсмияның хәзер 18-дә туктаган. Нәфхәт, сиңа бик зур рәхмәт. Тыңлыйбыз исләр китеп. Путин кебек чыгасың да җырлыйсың Фидан кебек. Ах, бу Габделфәт Сафинның ах диеп куюлары, фонограммага язылган чүгәләү алымнары. Салаваттым Салаватның үз сурәтле майкасын әтием дип күрсәтәләр һәрбер авыл манкасы. Идрис дигән җырчының сыгылмалы гәүдәсе, андый да була икән бу Худайның бәндәсе. Таркалды империялар, картайды союз да саф, тик мәңге яшь калды җырчы Вәлиев Асаф. Зөләйлә дигән трио бар, состав уникальный. Берсе вышка, берсе пышка, берсе средняя такая. Барыстагы кызларның матур үс һәм ас ягы шак катып карый әбиләр. Әстәгы да әстәгы. Ленар Сәйфи киткән диләр Рәсәй армиясенә. Тынычлыклы эстрада бер ел әйләнәсендә. Фәнвәли Әхмәтов ябыккан калган прамышыбыкка, тауышы һаман да кер, тыңлыйм клубтан чыгып та, Айдар җырлый кулын булгый, сикереп куя аякта, юкка берәүдә сикерми, правительство шул якта. Әйтәм, 500-дән артык җырчы бар дип татарда, шуның 450-сен була руска сатарга. Килешәсезме? Әйдә, Мисхәт абый. Менә минем Мисхәт абый Күршавылдан. Монда күршедә тора ул минем белән бер йортта. Рәхмәт. Бик зур, бик яхшы ул Италияда уйный торган кеше. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Калган кешегә әйтмә, соңыннан итәр. Яхшы. Бака, әйбәт кенә атлап йөр бака. Рәхмәт Мисхәт абыйга. Хәзер тагын. Мен инде кешенең үз принциплары булырга тиешләр. Аның дөньяга карашы, үз киресе, ягъни мәсәлән, кире яхшы якка да, начар якка да, әлбәттә. Ләкин мин инде сәхнәдә публичный кеше булгач, сезнең каршыга чыккач, ниндидер фикер дә әйтергә тиеш. Һәм сезнең белән уртаклашам гына. Үз сезнең һәрберегездә ул фикерләр бар. Ләкин минем бу сүзләрне ишетеп, бу фикер белән килешеп, сез үзегезнең фикерләрегезне, үзегезнең уйларыгызны ныгытырсыз дип кенә белим. Шуның өчен сөйлим. Рәхмәт дисәм әйтер кешем юк. Әйтсәм генә әти әнигә, алар мине дөньяга тудырган, ник тудырган һәм нигә, шул турыда сөйлим мин менә. Бер җәмгыять мине үз итмәде, бер хаким дә кушып үпмәде. Кемгә куеп сөйлим башкаемны, моң зарымны, сагыш үпкәмне. Гомер буе шушырга язган, очар өчен канат бирмәгән, сүзләр өчен генә мөгез куйган ахыры миңа Ходай Тәгаләм. Шагар өчен тел кигерткән миңа, тик сүземне зәһәр итмәгән, агу түгел бал чыгара белгән телем әлдә минем кипмәгән, күзләрем дә минем бүтән төсле. Ак дисәләр күрәм караны, кара төсләр ак булмый бит инде, ник аларча әйтим мин аны. Мин яратам горур басып йөреп бәреп кіріп түргә узуны, мин хыр күрәм дөреслекне әйтеп, егетләрчә фикер язуны, югайтсыннар алай йөрмә диеп, тәртә ватып, арба җимереп, рәхәт мәллә яшәү камыт киеп, мүкләк сыер кебек җигереп, югайтсыннар, акыл сатсыннар, син шулай нәрсә кырдың дип, мин әйтермен, туры сүзем белән вөҗданымны саклап калдым дип, югайтсыннар, күп күрәсең диеп, күрәбез шул сукыр түгеллә, нигә ничек газиз халкыбызның күзләреннән яше түгелә, без әйтәбез башка төсле итеп, бәхет түгел итү хакимлек, хаким булып үз халкының бәхете булмау бик зур фәкыйрлек, без әйтәбез башка төсле итеп, без ут янарбыз да сүнәрбез, без шушкан инде шушырбыз, сез менә без сез нишләрсез, сез очарсыз биек болытларга, һаваланып күктә йөрерсез, никланып йөрсәгез дә эштә, барыбер кайтып гүргә керерсез. Рәхмәт дисәм әйтер кешем юк. Әйтсәм генә әти әнигә, минем сүзләрне хак итәрдәй, ярый сез бар әлегә. Алмаз Хамзин, бәйрәмебезне исә Татарстанның атказанган артисты Алина Шәрипҗанова дәвам итәм. Алина!
Hayırlı kеш. Olmaz abi. Hayırlı kеш, kıymetli tamaşaçılar. Пробкадан келді, ништерге білмей. Пробкада отырған көбі қаман. Бүкіді. Рахмет сен, Алина. Шул пробкаларын жырып келіп жеткенсің. Алмаз abi, bu şeşler sizge elbette. Hem Elfis Kiyam'ını boşkargan ilsin degen jırını mena şunday javaplı mizgil bugün. Hürmetli tamaşaçılar, kadrli dostlar, mena buluşuğuz әлі. Мен бик долқынланып. Алина, бір шылма, еме. Әйді сәхне ортасына қадлы, меңа тұтынып бар. Olmaz abi, benim için әтті кебек. Міне бұла, еме. Әйе. Мен сенің башқаруларını тыңлайсым келе. Мен аны әлі ешеткенім yok, сенің кебек мотор тауышлы, шебер қыз жырлаған ешеткенім yok. Нешік ол яңғырар екен. Бик жауаплылық сейтмішлі, бик жауаплылық. Әлі сол қабуларың бітті ме? Тегі жүгіріп кірдің бейт. Ярый, міне тынышлан, яма, тынышлан. Тамашашы, сеңа мәрхәмәтлі. Сені көтер. Dağın güzler cidde Mene dağın yaprak kıyılar Salıqını kızının sarı tüsü Sağış sala küngül boyuğa Qaydan sine esilim miken Kışlar bilen İnlerimde dalmaz jirgen Yollarımda sarı şirem Kilsin, kilsin, üzen kil Yaratam şunu bel Kilsin, kilsin, üzen kil Toyga salgın jilden Eşegender şuna qaşqa Seni yaşagaş yaşım indi Güngel bilen simasına Derazeden qarrım tuşqa Göz jina tağın qışqa Ümitimni yuqqa bağayım Buyulgu köz kura boşqa Kilsin, kilsin, özün kil Yaratam şunu bel Kilsin, kilsin, özün kil Ellede san tüger Kilsin, kilsin, özün kil Yaratam şunu bel Kilsin, kilsin, özün kil Ellede san tüger
Әлбәттә күз алдында Әлфис Киямов тора. Дуслар, андай җырлар булса, biz bir qachon bitmaymiz. Rahmat. Менә o'zingiz ko'rasiz, nenda murashka chiqdi. Do'stlar, rahmat sizga kelganingiz uchun albatta. Olmaz abi ismidan ammada lekin men shashaklar bilan chiqdim. Bu ali bizning g'alabamizdan bizda temli kuchtanash azarlandik. Jonim, Simondamini yerimni da chaqiram chunki u big over tort albatta biz birga ishlayib o'tiramiz sanara. Rahmat. Olmaz abi, sen bilan bo'lisha olasizmi hozir? Menda narsa yoziladi deb. Bu Qutlayım deganni. Ey, ну urishag'ina pravda. No, pozdravляем. Biz sizni qutlaymiz. Rahmat. Anna. Rahmat. Ham kelasi jig'ingizning birinchi boshqaruvchi kim bo'ldi? Salavat abay, по-моему, deymi? Firzardir o'zi jillar. Firzar? Ey, Firzar. Jillardan o'zi boshda. Siz mening bilan jillarsa, shu jilni aytarsing boshqa. Ey. Siz Men bilmayman, sen narsa aytarsingdir, men seni yo'qirsa ko'rmasin deb. Biz jillar ko'p edi, ey, Firzar bilan ko'p yozdik biz. Siz mening bilan jillar olasizmi? Bilmayman, seni tonalist tur kelamagansan. Ayda boshla. Nechik bo'lsa-da. Tomoshachilar bilan birga ketdikmi? Qo'ydasin. Salom. Zamoncha, opa. Avul başında bir dal var idi. Dallar siyelgen, suygan yar idi. Men qaytib kelem, onlar yo'q indi. Ise bordik, sog'ish zarjili. Qo'ydasin dallar, qo'ydasin yarim. Men bugun sari yaprog'im. Qaytib aylanib, shiramga yoqdim. Ishlim. Sarı yaprağın Qadim eylenip şiremge yattım Nişlim sığ nişlim sığladım Suyun ağışı, şişme davışı Şuna uşağın kişi yazmışı Şişmeden başlap dengizge urg'ay Davılıp ala hem kiyse to'xtay Qo'ydasin tamir, qo'ydasin yarim Men bu meni sari yaprog'im Qaytim aylanib shiramga yoqdim Nishlimsin, nishlim Şiremge yattım Nişlimsin Min tal uturttum avul başında Hizmet öngilmez, qabat tüdünmez Su sibib dira, hizlib segingeş Ağıldın talım, qo'yda seni yarım Bütün sizlerini budaldım Olmaz abi buluşunu Nişlimsin, nişlim sığladım Birinci tapqar Qo'yda sen talım, qo'yda seni yarım Men bu meni sari yaprog'im Qaytib aylanib shiramga yoqdim Nishlimsin, nishlim sığladım Nishlimsin, nishlim Nishlimsin, nishlim Nishlimsin
Шарифжанова. Молодец, рахмат. Biz sizni bik yaratamiz Olmaz abi. Rahmat. Rahmat sizga. Halinde Şerifjanova, Almaz Hamzin. Bayram sahnasında. Tağım bir solo şiber jirşimiz Almaz abi qarşı al. Rahmat. Dilan Nigmatullina. Mana birsinden birisi şunday qizlar jırlayı mening jırlarım. Нормально все. İstemisiz? Olmaz abi. Aqlavlar ikinci türlü. Qo'ya ketdingiz. Men Aqlavlar ikinci türlü. chaqlab oldiq endi. Ayda. Rahmat, chin ko'ngildan tabrik etamiz biz sizni. O'zim shaxsan shunday mening repertuarda eng motor ham populyar bo'lib qo'ygan jirim endi mening repertuarda bo'lgani uchun sizga ming rahmat. Aydangiz, shu jirni birgalab jirlaylik. Qum soati. Siz borig'izda biladingizmi? Bu sizning avtorin Olmaz efendi Hamzin ijod etgan bek. Aferin. Rahmat. Birgalab do'stlar. Hop. Rahmat. Dilan Nigmatullina. Dilan Nigmatullina. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Rahmat sizga. Rahmat albatta. Bizning tomoshachilarga jırlarыбызны, моңларыбызны шулай итеп, матур итеп кабул иткәнегез өчен мең rahmat. Dilan Nigmatullina, үзеңә рәхмәт. Диля Снегурочка,
шушлай булырга тиеш инде ул. Без исә дәвам итәбез, дуслар. Рәхмәт сүзләрен әйтер өчен. Әлбәттә, бу кичәдә сүзләр җитмәс. Шушындый матур кичә оештырып, фидакарлык күрсәткән Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры һәм филармония коллективына зур рәхмәт. Һәм директорны үзен биргә чакырасыз килә, алкышлап каршылыгыз. Дуслар, Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Гади Назирович Нуруллин котлый Алмаз Хамзиның үзен. Рәхим итегез. Рәхмәт. Рәхмәт. Әлбәттә, Алмаз Хамзин кичәсе турында сүз барганда, ул әлбәттә ниндидер бер айрым бер кичә була. Менә мин үзем шәхсән бөтен юбилей белән килешеп бетә алмыйм. Чөнки юбилей бөтен кешегә килешмәй. Безнең күбебезне шушында сәхнә уртасына басып чыгыш ясаганнан соң чаршау кырыена җиткәнче исемебезне оныталар. Алмаз Хамзин турында сөйләгәндә, ул әлбәттә безнең директорында тора торган кеше, ул шәхес. Аныга юбилей дә килешә һәм башка концертларда килешә. А как же, шулай бит? О, безнекеләр. Менә әйтәс килә, әлегә хәтле чыгыш ясаган сүзләр арасында мин бер әйбергә игътибар иттем. Ул да булса тормышта булган әйберләрне кеше яхшырак, җылырак кабул итә. Кыры сүзләр, ул кыры сүзләр инде. Кая барса да минем бер-ике очрак әйтеп китәсем килә Алмаз абыйның гаиләсе турындарак һәм алар турында. Аның әбисе Мәликә әби 101 яшькә җитеп үлә. Әлбәттә мин Алмаз абыйга да шушы яшьне телим. Артыграк да булсын. Әлеге сәхнәдә урыс ул яшькә җитеп мин кем белән жүрермен икән ул? Аны Сез дуслар булмагыз. Дөрес ишеткән булсам, аныга яңадан тешләр чыга башлаган булган. Шуңа күрә сезгә дә үсер. Булмасмы? Менә шушы сәхнәдә 100 яшендә Владимир Зильдин чыгыш ясады. Бер үзе 2 сәгать халыкны тотты. Мин сезгә дә шуны теләр идем, чтобы сез дә менә шулай чыгып сәхнәдә шулай 100 яшьтә бер татарны күрсәтегез әле. Без нинди көчле халык икәнне. Кайчан билгелибез концертны? Бу 48-нче елны булачак, шушында ук. Шулай эшлибез. Эшлибез. Һәм утырыгыз, шунда китмәгез. Мәликә әбигә 100 яшькә җитә бит кеше журналист килә районнан. Һәм сорый, Мәликә әби, озак яшәр өчен Нишләргә кирәк, ничек ашарга да, ничек җыкларга, ничек яшәргә кирәк дигәч, үлмәскә кирәк дигән теге. Шулай минем әби. Икенчесе, Вафира апа Гызел Түллиннең концертлары барган вакытта Алмаз абый бөтен эшкә мастер бит инде, хис кеше. Хәзер Вафира апа шулай характерлы кеше булган инде ул. Ул әйтә икән, менә 100 кешегә тулмыйчан авылда концертны башламыйбыз. Килә кеше 90лап бар, 100 юк. Хәртеге башламай, халык көтә, халык әйтә, Алмаз абый ишек төбендә билет җыртып тора икән тегендә. Һәм бит инде урам шуннан ук караңгы көзге көн, яңгыр жауып тора. Прожектор төбенә килә ак каз. Ак каз килә дә, ата каз ул. Ата каз. Караңгыда бит инде һәм ул әйтә, каз. Как ты? Алмаз абый әйтә, никак. Килеп җырын башлый. Һәм актык кыз үзенә тегеләп шуны әйтәсем килә. Шул хәтле исеменә килгән җисеме булыр икән. Менә Алмаз. Алмаз нәрсә ул? Алмаз асыл таш. Алмаз пыяла кисә торган бик үткен хәнҗәр. Һәм әйтергә кирәк, Алмаз табигый үзенең булуы белән ул вулкан ташы. Аны вулкан чыгара. Мин үзем дә бүген шушында сәхнәдә сезнең арада утырганда вулканда утырган кебек утырдым. Чөнки мин беренче бүлектә чыгарга тиешим. Менә нәрсәләр китереп шушай иттереп Алмаз абый менә шушында алып килеп чыкты. Алмаз абый булганың өчен, яшәгәнең өчен һәм безне шушылай туры юлга куеп торган өчен ул әйтергә кирәк. Ул бер вакытта да мондый кешене шамака иттереп карарга кирәкми. Ул безнең җәмгыятьнең бөтен кимчелекләрен, барып җитмәгән җирләрен юмораша, сатираша безгә үзебезгә күрсәтеп тора. Шуңа күрә ул кызык, шуңа күрә ул күңелле тоела безгә. Алмаз абый шундый булып калыгыз. Сездәй кешеләр безгә бик нык кирәк. Исән булыгыз. Рәхмәт. 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 Гади Назирович Нуруллин, рәхмәт үзегезгә. Шундый матур кичә оештырырга ярдәм иткәнегез өчен. Алмаз абый, беләсезме, педагоглар нәрсә ди? Педагоглар әйтә, баланың 8 төрле сәләте бар. Ләкин
кеше шул 8 төрле сәләтнең күп дигәндә өчесен үстерә, әз дигәндә берсен дә үстерми ди. Ә сез Аллаһ Тәгалә ярдәме беләнме, әллә үзегезнең тырышлыгыгыз беләнме, 8-ен дә тормышка ашырган уникаль шәхессез. Рәхмәт. Ничек чыдадың дип сорарга кирәк инде мондый вакытта. Ул мактауларга. Үзегез генә беләсездер инде. Һәм дуслар, инде менә ничә еллар микән, бәлкем сез төзәтеп җибәрәсез, ничә ел менә бу җыр җырланадыр. Һәр туган көн саен радиода мул, гаиләдә мул, өстәл артында мул. Салаватның нинди җырын җырлыйлар әле? Туган көнен җырлыйлар. Ничек җырлый? Нинди җыр әле ул туган көн? Самолет алды шуның белән. Дуслар, Салават Фатхетдинов башкара торган әлеге туган көн җыры да Алмаз Хәмзинныкы. Сезнең шундый матур сүзләрегез бар. Шушы матур дөньяда милләтең белән, халкың белән гөрләп яшәүдән дә нинди зур бәхет булсын дип әйтәсез. Шулай бит? Шулай, мин нәкъ шулдан әйтәсе килгән. Иң беренче сүзне сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, күп кенә артистлар шулай дип әйтә, күпләрне саныйлар да, катнашучы дусларны әйтәләр. Иң беренче зур рәхмәтем сезгә. Сезнең өчен эшлибез, үзебез өчен түгел. Мин бер кашан да эшләмәдем үземне күрсәтер өчен. Мин бары тик үз фикерләремне сезнең белән уртаклашам гына. Үз җырларымны сезнең белән уртаклашам гына. Мин аны сизәм, тоям. Сез минем җырларым белән яшисез. Минем төсле шулай уйлыйсыз. Мондый дуслар, мондый тамашачы булганда, татар шушындай булган вакытта мин горурланып әйтәм. Яу килә дә кырып китә кала, берничә бала, шул балалар нигез кора, гөлстан була дала. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә, бетәбез дигән саен, ил нигезе көл булса да далада күмер кала. Моңлы татар күңелендә ул кабат дөрләп ала. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә, беттек бит дигән саен, дөньяларның асты өскә килгән чаклары күп була. Берәүләр аска киткәндә, татар өскә омтыла. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә, беттек бит дигән саен, кыйблашы шанлы халкымның нурлы булган юллары, без түгел кемнеңдер кулы, без Худайның уллары, көрәшә торганнары да, һәм җиңә тылганнары, сөйләп торганнары да, утырып тыңлаганнары. Сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, тамашачыларым. Мин рәхмәт әйтәм сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Мирас ансамбленә бик зур рәхмәт. Иң зур рәхмәтем әлбәттә мине кунакка гына чакырдылар бүген. Кунакка гына рәхмәт филармониягә. Кадим Назирович, бик зур рәхмәт. Мин кунакта гына бүген. Шушындай итеп, матур итеп эшләгәне өчен, артистны зурлаганыгыз өчен, шәхесне зурлаганы өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик җайлы булды миңа. Алар әйттеләр, оештырдылар, менә сезне җыйдылар, нитләр дә барсында үзең киләсеңме дип сорадылар. Монда мин кирәгем дә юк кебек. Бөтенесен башкардылар минем дусларым. Сез тыңладыгыз, минем иҗатыма зур бәя бирдегез. Алга таба да шулай яшик бергә, бердән булыйк, бергә булыйк. Сау булыгыз. Татарның асыл улы, язучы, публицист, юморист, композитор, биюче дә, рәссам да, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алмаз Хәмзин. Сәмирә, рәхмәт. Келесі юбилейларда очрашканга кадәр сау булыгыз. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерле минем диям. Туган көнем белән котлыйм, җырлар язам бүләккә. Син күрмәле гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул, кайгы күрмә. Sağışlarga uğralma, tuğan könün yaktı bulsun, karangıda yoğalma. Bәхетле bol, kaydı күрмә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.